1.5, Kiago 850 million, Mudhara kuna Mudhara special na kuna Mudhara engi. Hii Mudhara Yongwa 1.5 million, Dangatha 1.5 million, Tunene 2.24 million, about Dhugusi West 1.5 million, Kanuni 2.1 million, 2.14 million, Kiegoi and Tobosio. Sorry, Kanuni is combined na Kiegoi and Tobosio. Kanuni is 1 million, Kiegoi and Tobosio 1 million. Nyaki West 500,000, and Tobeto Kiongo 1.2 million. Abogeta West 0.5 million. Abogeta East 300 plus 1.5, that is 1.2, that is 1.5 million. Igoji West 3 million. Kirua Nari 1.5 million. Nambuga kwe mtu TV ne okuria niki wandie mwe na mbesi nyingi nkuruki engi mwananchi wa kawaida. Mheshimiwa Ngabana ukwithokari ndira MCAs kana honorable members ba allocate wa mbesa batara nacio ni department iriko baekira, so different rero ni mheshimiwa allocate mbesi ya nakirui na kwina ingia allocate ki barabara cibitari indi betro kila mtu akiallocate kuringana na maita rero na raki ward kuija kuga twanenkera mheshimiwa 10 million. Mheshimiwa no banganagia ningana kwenda cita ki barabara, ningana kwenda cita ki ruji, ningana kwenda cita ki kithomo. Sure. Kire 10 million akabangania igwiri gwetana. Sure, no bangana cia kawina iwo ni department iri kwa ndasita. Kuringana na mathina ja wandi ire ari. Kuringana na mathina wandi ire ari. Kirua Nari 1.5 million. Timau 1.4 million, Kisima 1.1 million. Kigushwa 1.5 million, and Amboi want 1 million, Ruirirware 2 million, Nyaki East 2.2 million, Ntima West. Nyaki East is combined with Ntima West. Nyaki East in 1 million and Ntima West in Nyaki East in 1.5 million, Ntima West in 700. Kibirisha ina 3 million. Sorry, kuna repetition ya uliona ni 3 million yearly. Then kiri kiwango kira kirutero warungirwa environment mheshimiwa na milioni bandikire Kibirisha jere mwegeta, so imone edit through supplementary. So it is a repetition ko uteka we in excess, take and in excess. Tukuthirania na mbesa cia wandi cia ruji. Tukuthirania cia wandi cia ruji. Riu tweta kitengo kira kingi kia rera. Thikiria ba kuigua o wandi batengeri mbesa ingana. Kundi tweta kitengo kira kingi kia rera. Kia environment. Kia environment. Nutu no waziri. Yes. Asante. Kiri ruterero rera na roi twaero mbesa 363 million ira tutumira ki development. Kwina ira tukwinja ira tukuthithia rera rera ru kuanda miti. Ruterero Tamani tukethwa tukianda miti rutererwa Kuani Hill tukethwa pia tukianda miti kwambiria gae kambiria Ivandi next week ikethwa kiando kiirima biu bionthe kwambiria kwandwa kana kaijite gakinya no ni jite lakini tanjiria kwanda miti une mbesa ingana na ugira kiri rutererwa Tamani Hill tukethwa tukianda miti 475,000 kibali kiu gitingana miti yake Umete 9,500. Mutujo moyo kiuma mbesa ingana Tukia kundivide 475,000 and don't know ina calculator mbwe withiri haraka kwa manyo kale wa huyu kioko daktari zenkaza calculator Chief Officer 475,000 divided by 9,500 aturingi ne yuma 50 gato ulingwa mete okay mheshimiwa Ngabana ni rain engineers kawaida na thoko ni tugura jumu mbesa ingana I think director of Kwara no be in between what 30 to 50 that to ajora isi jo mbesa ingana so tukia kwa mheshimiwa Ngabana tukia assume ni 30 ukiawekera 16% VAT
then you bring around 45 there, then maybe 5 shillings imagine for the profit ya mtu supply. So kiwoni ngwetikia tutikuringwa au. Asante. Kwa unande antu batamani hill petere miti ngirikenda. Na pia kuna planting. Yes. No part and parcel. No part and parcel of this. Oh. Manyanto no baligale 475 kabalika mwere kamite uwe garia the. Then kuna Kwani hill kinyayo ketho tumira 475. Riboi hill ibori ketho tumira 450. Kuna Amungenti primary school ketho tumira 550,000. Ari. Amungenti yake katumira 550 at the school. That is in macadamia. In fact, you took macadamia, which is very expensive. Non toki otala mauria macadamia. Na engineers to make the hitia mono. Na this school we ando metingirije tonka mete yake. Kaka ina kieni kingana. I think ina kiani kinene okia kuona baba bwithete research nonto Amungenti primary school menya ciali bakuigwa na kamite ne kuigwa iburete limite 520,000. Yes. Asante. Kangeta the same case 520,000 Kangeta secondary school. Mudhara polytechnic the same case Kianjai. School yuchi the sekunda nusu milioni kugorerwa mite na kwa the same case. Nkabone technical the same case. Mitungo Technical Institute the same case. Then kuma utuketa kiri baratukura mwari atukura cia nurseries. Na wikaria mono ntuka andwa. Isabulire mitija kali kwarama kwa uno moka wite na miti yongwe witania na isabulire. And do that Mheshimiwa Ngabana. Na wite na baba ite na bawiru na bonde bone kukia miti. Thank you nkoti kia director kwa rako noti no kethwa aitabura twatethanira cia noe. So kirutero warungi kwina baratu support barabethobe na minanda ya kuanda miti kana nursery cietu tukomba ku support nurseries ithatu kwina imwe central ara gwitwa farm kwina ingi rutererwa Mikindori that is no itigania na kwina ingi mweru kwibio kurukira mariko provision and procurement. Sorry, ontundo maybe ndakilogira mariko nonto chief of staff araririe mbukira iria ndara weta mariko twite mariko tugetha tukiura mariko yara ya utumira mwanki umununu kana yara tuwa ye ni fit mariko 400 na ya tugema mbezi ngana 400 na mbezi ngana mariko ya orimo uriona mariko ya nana ya riuma 48,000 to allocate 48,000 per ward ya mariko ya nana, which means oriko rimo riuma approximately 6,000. Kiriko iko 6,000 ikaliate. That is ritavieti ugithweti around 4,500. Ni ukiuma kana ibia ibieru biratumirwa kaire meru. I think ukiomba lao Mheshimiwa Ngabana ka director kwa Kanyara ombo twira mo. No nto before take over department. Wethera kiriko kile. No bangite ibo bangite. Ejanda director twira mandwa kiriko kiu. Director Angelo please. Bo babangite manto yau mimi no atwire nate babangite. Twira kiriko kiu kina mbezi kiriko sampuli gani? Bwega Mheshimiwa Governor, intention ya mariko ja mbere ni ku make sure to kunyia ogiti ba mite kwa new technology to introduce kre atori ba meru ne kenda tomba kunyia utumiri bwa nkoi nyingi kwa ni a new technology teka le iko very special on to nyeri kore le kawaida ni around shilingi magana kuitangiria magana 5 le na no to improved jiko ni yole kuita around 5,000 shillings. Ngirithano kiriko kimwe. Yes. Kironeka miru kaibu buletete giki ambere. Jatayari lakini ni a new technology that is under research. Tukija riu ringi tuturetera sample nuntu ni general kabilita tuone kimwe. Bwega your excellency. Tuturetera sample kimwe tuone kathigi kubwa ngirithano ogiriko. Sawa your excellency. Asante. Thank you your excellency. Na toto mariko agatumira mbesi ngana. Toto mariko yonde ni yonde mariko 400 remore kiuma 6,000 that is approximately around 2 million. 2 million ke mariko. Na ndituretura sample tuicemania riu ringi daktari urikane tuketha twina sample ikiriko kenda inyate geri bona. Thank you kambete rutero rungi na ruo rwa ku support antu barabethobe na minanda ya kuanda miti obonde na tuketha twiba support na toto 1.5 million into bira bionde bethobe tumira na araura na turi support farm rutero rwa Igembe tu support Mikindori nursery rutero rwa Tigania
na tu support mwero CFA rutere rwa imenti tukethorwa pia tukianda mikiri irera rietu kana nara ura twita rivers mariara tukethorwa tukianda miti njirera ura yonthe the tukianda miti 1 million na mariera na iba that is ikilokirite rutere rwa Thusi West kuma na monkana na uyumete kunde kwenda ira kwenda Emeru County yumete about Thusi West ikenama all the way kilokirite about Thusi Central ko akaliba bariganiritie na mariara betere 1 million miti yes miti 1 million mwanka ikathiriria mwanganthia ward so iu yonthe tukethwa tukianda miti ya 1 million rutere rwa Thangatha nio rutere rwa Thangatha river ikilokirite Thangatha na Mikinduri tukethwa tukianda pia miti 1 million ire kimuturire ura river tukethwa tukianda maua ward ikilokirite maua ward Kiegoi Antobocio na Kachiu pia tukethwa tukianda miti ire kimuturire ya 1 million tathira mbesa ugianga kidogo bando tutathira tukethwa ura kiale kira kietu gitawa skip londa kana kiale kira kiyuka cia tanki cia ciekira kiongo mwongo kiu tukethwa tukiura kiale kimwe kia 13 million ni kiuma kiuma 13 million that is the cost ya kiale kira bona kiita round kia ciekira kiongo mwongo kira kiumba kuyukia tanki kia ciekira kiongo mwongo asante na nontu tukwethi ukuraisisha kuyukia mati na ara tauni cietu then pia matangi yara ngarire iteka yukia matangi ana tukethwa tukiura matangi 10 ya kethwa ikwa rutere rwa Nkubu Kirua Maua Lare Mikinduri Kangeta na Kianjai niki twina tauni nkai na matijo ekunthe kuri time imwe inene tauni imwe inene muno no kuona tauni mbikirite ni tauni mwanja na mwarabi ni 10 twi tauni imwe inene to mao kimo kiriumate okay ako divide 10 divided by 5 million by 10 is 500,000 that is around 500,000 kimbese nikira ngima na yata kira kia witabura kia kuyukia mati no kiume au I think no kiume au engineer maybe no atwere engineer Kimathi no ndirite na environment for a very long time oje atwere na taki mweka uma ngirima kana yata no kimbese na niki tukugura kia goro tutikugura tu twingi twikua gontu mwanya mwanya tofauti imbie kugura kimwe kia ngirima kana yatano na kugura tu twingi o gatauni kethwa kena kiao Thank you Governor muthikiria wetu gitumi tukuthithio kwi gintu tugwita sustainability mbere tunyamu tutu turathithagwa na chuma imputhu sana ndene season imwe kiuriro akio gikethira giturikanga nandi twitumira chuma enginji inene indito ira gikethira ndene miaka enye 5 kinyamu kigi gitumba kwithira giturikanga biu bikoro gwe giturikangite ka gikombocani winye itutete ato abitere munene tontu Ngabana bitiromba ikuthithika biarari beyond repair koki ichuma kiki chuma na ikianda ngwita testing na chuma ere kuthithi special na niki twina bikai antu atwithwa twina binini kidogo lakini bibingi eja twambiritie ri face mbere ra twambiritie ayo na budget ira turari nayo tuga twambirie na uzito twambirie na bibi 10 na ngari ni otongera na tutegerete thoko iria itinabio kou budget ira ijete next mwaka juju tukwambiria July tukethira tukiongera bibingi kou tuona ki container kiu giki twagitaka tukona ngirima magana 5 Ngabana kiabua tukoria ntukwira tabireta tukenda kabisa kije kira unchwe na tegeri beje bone bwega na ara tukabieka akona biena mwanya kwibira bingi biratuma yoro mbere asante thank you chief officer so nkauria mbite kirutera rwa rungirwa saga cietu ira mewas kirutera mewas kinyaruo development numbite kuthithika tukiwatanira na fadhili baraba national government agwicio bonenkaira mewas mbesa no mewas tutibathana cia mbesa inabu gwitana in fact mewas ni department imwe ya department yetu ni saga the department bakota mbesa cio kuma kiri ruia na mbesa ira cia ya cio batumera kuria mishara yo ina connection ikuma ni mbesa connection na kwiyira no ntu report iki department ya water and irrigation yes
Nandi connection hii je gatutaura kaya tuongera. Kayo tuongera. No tuno kuona mbesa ira ba collective thithiti na project mbingi muno. Kwa nandi mtu omewasi ja kadia ja wele kana so ja mewasi. Mtu omewasi no ya Akadia jawe. Yes. Kwi bingi uratigario gatutithiria. I think Mheshimiwa Ngabana kuthithia yonthe ngukari nayo for today. Yes. Na sababu ya kuri geta 337 million. 337 million. Na ringaringiro karwe. Can be the next person. Uwa gutumira ndaika 30 cionthe lakini boya kanuntu mantu ja ruji na iria twaja jena mantu maingi. Barabara. Na nĩ nyũngũ ĩrũmĩte ũgĩta spindi na waigua ũkĩũmĩrwo nengere bara wĩthĩrĩte ku nĩtũ bandũ twakwerwa wĩ mũgeni kidogo. Ibwega muno Mheshimiwa Governor na akariba Meru gwinthe uria waziri wa finance kana wa mbesa augire ndoketie yetu kana indara ya barabara na mataa na tunenkerete millions magana mugwanja ja 14. Mheshimiwa Governor na ntuba Meru ndenda kubwira uria department yeje kana indara ya barabara na mainya kana roads and transport and energy uria batumirite mbesa yu kwa ucio cirio mbesa irio Mheshimiwa Governor na nitumiri na njira mbega ya gutethia Mumeru tugitangira ciona ndi iria ikari na njira enkue kwina mandeni kana pending bills ila chiendene ya indara ya transport roads na energy ingana million igana ria 65 165 million Mheshimiwa Governor iria tukarea kwa Monica hesabu ya 165 million iria ikariwa ke barabara itukwenda kumenyi bao bakariwa na baitete nguge na atu ibaria Mheshimiwa Governor na atori ba Meru kire budget ya indara eje kwina barabara ira chiaku flagship project 774 na 165 twatiwa nambi tugeta indara tigandi thangie na haraka Mheshimiwa 774 eruaki 714 555 million 555 million kwena barabara ciete wa cia flagship ile Ngabana akuthithia ciongwa cia Ngabana cietumira mbesa ingana million magana jaire ja 25 225 million iwi cia flagship Ngabana kuwa gote wandie tena barabara wond ina barabara ya 5 million kwa uturiga 45 by 5 to 225 225 ni 5 million by 45 ones Mheshimiwa by Ngabana. 45 ones Yes. isawa Kim kwa utokona 225 hiyo ni flagship aya kwena barabara ira inge nontobwa county etina matinga jaugana kana ngale chaungana twakombra thirikari project ira itawa MTF kana thirikari chinene national government nonto wa matinka newega komborwa mbesa ingana na ekathithia barabara iriku ethithagia barabara iria mbumo muno kiri county na nikiri wondi cionthe cia Meru na mbesa iria tubanenkerete ni million 90 million eu thirikari nene bwere ya thirikari nene direct kana imuntu indirect yu chieta in fact chieta ki treasury na iji 90 million iji bogorithithia na rakomberi kana kaboko divide equally per ward turi inara komberi muno especially barabara ira chindere ya Tigania North ira china ikwenda Gabions na heavy grading na barabara ira inge china example ya barabara imwe ira bothithithia na 90 million kapo kathithia bandu kwicho chienderete thaiji example imwe ni Ngabana tuthithĩtie barabara ya rutere rwa Mburi rĩrĩa bokĩbĩrĩcia program ĩje ĩkambĩria bwega kuma July na mbeca ici nĩ iria ciabangĩri thirikari ĩrĩa ĩkũrũkire na tondu bwa kwithira itwandirire na kuthithia supplementary budget kũ tũtombere gũchithithĩria reallocation kuna ndetura na antu baba pa MTF kana ministry itaga ngugi yamba ikuriwa kuna ndi turatikire time kubaria indi bariro first installment na already barabara ni mwaki baringithitie
kou kimbesha cia barabara twauga iria bunenkeri mwaka juu ni 774 million 714 mheshimiwa Ngabana. 714 ndio twashoka twaita antu bara bukarea 165 million bara bakarewa marando mwaka juu tuli twatigarwa na 555 million ndio 555 million barabara iri kuthithwa ni governor o barabara ina milioni 5 ciatumira 225 million mheshimiwa Ngabana tushoke tukare thirikari nene 90 million ki barabara iria ciambaine na ciathite itomba kuthithwa batwe mheshimiwa ward nabo bagatumira ingana MCS 195 million iji i barabara iria ikuthithwa ni thirikari ya governor lakini ni MCS bakumea i barabara iri kweka 195 million 195 million MCA banganenwe bonthe kana kwina inyinge unge inkai ke one fund MCA kabanganenwe bonthe na ndire arenge ibwa tuthomere flagship roads lakini bota tuthomera cia MCS twina cio na arwa mheshimiwa Ngabana na ndipo riambia na cia MCS ira bakuthithia na barabara ne mbeca ingana twaringanira 225 na 90 na 195 icikuthira 555 bando mheshimiwa Ngabana nontu indara eje kinya ina enanje kana mata nayo ni ina 39 million cia mata na related project ndio na ndisi aringaniro ikari ucio kinya 555 na ikinyete u ni 745 million mheshimiwa Ngabana 714 million ndiuga ge 555 million tuitete marando 225 90 195 39 isigo toto 555 ndio nigo toto 555 na ndi ikariyo uno ndore arenge ibwa tuthomere barabara cia flagship turenda butwire na okwe o want igatumira mbeca ingana cia barabara cia flagship bwarokiritirite MCS mbeca ingana per ward every mheshimiwa every ward allocated to 3 million on the uniform no na 5 million for flagship ito adrire na bwa tuthomera lakini butatu ira cia MCS ni na kedha kaingana ne mbeca kana ishiko vare kuringana na MCA ule yakwenda okay chia ile aga erine 3 million per ward lakini na mheshimiwa kana MCA aina au mashinani na kumea ithe narathe naye were ira nene kedha iki barabara akaita akariallocate mbeca imwe agaikia ki barabara mheshimiwa Ngabana akariallocate tena ndi batu tukera mutegeri ningana cia MCA wa kibirecia cia barabara twamwira ningana okay twina list no to bathomere bakomba kumenya kenda tuona 195 yeje na egwita na ndi ugomenya bwiri kuthoma mbeu wand mbeca cia barabara kirua nari mbeca cia barabara kigoshwa mbeca cia barabara cia MCA no toto kuigwa cia governor per ward ni 5 million cia MCA nacio ningana kenda mukariona aria MCA umite amenya ndene wandi wewe MCA kwe barabara akarungamira ya mbeca fulani aya mutegeri wetu Mumiru tiga muthomere barabara cia ward fund ama kana ward project kwina Igembe South twina barabara ya kuma Ncheme Muchemene nenkeria musaidisi ya gutwaria ukenda twita rwero kidogo okay chief officer rapu Kim thank you Ngabana ambire mutegeri kwembe chu twathoma 195 million rendo thoma project cha 50 million 100 shillings achiringi kana tulithoma cia 195 yes Ngabana kwenda kwira mutegeri na mtura wi wondine itwari sivere 45 million kwa supplementary na maengineer jetu je barabarene after supplementary kenda batuongera barabara hiyo ingi cha 45 million kwa rutererwa akachio ward ndene gicigo bunge kya ukauga gicigo bunge kya gintu ni akachio kwena milioni 3 cia barabara cia kwa kwena barabara ijiri Ngabana 5 million na mheshimiwa MCA ya 3 million Kegoi kwena barabara ya milioni 3 Kanuni kwena barabara ya milioni 3 Athero Gaiti kwena barabara ya milioni 3 kwena Maua Ward uno ekirite mbeca nyingi ena milioni 6 wite antu beto Kiongo ena milioni 3 wite Ntunene ena milioni 3 antu Amboi ena milioni 4 Amwathi ena milioni 4 na adho ena milioni 3
twite Imenti North Nyaki East ena milioni 2, Nyaki West ena milioni 3, Ntima East ena milioni 2 na ngiri 900, Ntima West ena milioni 3 na ngiri 500, municipality ena milioni 2 na ngiri 500, abogeta East ena milioni 1 na ngiri 500. Kwa unande akaliba ntura yu baigwe mbeca iri kuthomwa cia barabara cia ward equalization na barabara cia Ngabana cia flagship kenda twerio ngano itubwiri kuona barabara ijiri ndito barabara ya Ngabana na barabara yengi paga twira ndene ward yetu twina barabara ijiri na ikariojo kana ithatu na ikariojo kwa utwete tukimaka barabara tutegerete bakigagwo o kwenu kwaroketi mbeca ingana. Igoji West kwena milioni 3, abogeta West milioni 3, Igoji East ena milioni 2, Nkwene ena milioni 5, Mitungo Ward ena barabara 2, barabara emwe. Iu cia Nkwene kwena mateta kwena message ndali siwete kutia Ngabana ekuonwa na kutia MCA ekuonwa imbie kuendelea Nkwene. Nkwene Ngabana tukwira tware wikia contractor site akwaurire na kwethira nandi matinka ora barabara ekari itiumbe ikurima na iu cia Nkwene ina ikuthithwa milioni 5 MCA milioni 5 Ngabana nkando urukoga nkondi na naza kwena majani Nkwene iba kuigwa tugweta kaguru iba mpandire no na bambiro ti barabara ekuthithwa kuna riba kwiri kuthikira utengo gituromba gwita Nkwene Ngabana imo utengo giambiritie na twene nya sub county na kumenya mantu zau kabisa kwa unande sub county na ward wa Nkwene iba bwiri kumenya barabara iga chuka Nkwene ishe 10 million kana 5 million 5 million na milioni ingi 5 kwa utuko expect 10 million ndene Nkwene toro imaragita yatakinya na ibo shereri bange no ibenjiri emwe na unateka rio tikyo na kyo itkite Mungu abo kogogia maguru tuendelee. Mitungo Ward kwena milioni 4, Thangatha milioni 3, Kiguchwa milioni 3, kwena Special Ward ina milioni 2. Special Ward ina Special Ward iwondi iraturiganirie na county ya Isiolo dara kwethera kwena akwena ara kwa njeshi nete na MCA no runga mahira ya nengero cia MCA kanoticio ura monote gaira mbeche iji twina ward administrator wina ona andiki thirikari yetu wo agakaria cietu cia flagship agakaria kwi cia flagship itengio flagship itengeri special ward itengeri ngana special ward itengeri milioni 2 ichi itengeri no gakaria ward administrator wetu eta Ebek. Asante. Mudhara Ward ina milioni 2, Mikindori Ward ina milioni 2, ina milioni 4. Karama Ward ina milioni 3, Abothugushi West ina milioni 3 na ngiri 500, Mwangandia ina milioni 3 na ngiri 500, Kiago Ward kina milioni 5, Abothugushi Central ina milioni 3, Kibirichia Ward ena milioni 2, Kisima Ward ena milioni 3, Timao Ward ena milioni 3, Roire Rwarera ena milioni 3, Kirwa Nari ena milioni 3, Akithe Ward ena milioni 3, Adwana Ward milioni 4, Nkomo Ward milioni 4, Mbeu milioni 3, Kianjai milioni 3, Kangeta milioni 5 na nusu, Igembe East ena milioni 4, Athero Rojene milioni 4, Njia Ward milioni 2, Akirangondu milioni 3. Mwanka Ngabana kwa unande batwe kire 195 tukuthiria na 225 barabara cia county ya Meru tukuthiria na tung'ananetie na rikana kiambirira wathoma manifesto itaugite information iyo yonthe tutitha tugekaira kiri website ya county kenda ene person yokwenda kumenya ina barabara enji monka ng'ana igatumira mbeca ing'ana atikare thina gutinda kuthiurunka obicine akainyou akamenya ibwekirite cio kana ugotwo ICT gukurukira directorate obisio ku ya monitoring and evaluation itwa director
ena mubango jo na orinde tumunenkirete information yeje honde ingwetikia bari monitoring no ina mubango jo no monitoring nejire monitoring no thithia mubango jo kana no mubango jo gwikira kiri website kenda tumenya ijo ao monitoring yale acha twireke thigwo gekira kana thoti gwo gekira kenda tumenya no gekira. Ibwaga Madam Ngabana twina mubango juu na director wa ICT nwe ale aje uju nwe tweterete batu data yetu irindi data yenu ready kuonania ward progress na ala tukinyite up to now na progress timono mbesa na inya mbesa o barabara imbesa ingana o barabara imbesa ingana na ina irete veria sande severo yes ina barabara eri yeah kwa babu na data twina data na ndi tweterete direction kuma kia ICT na nkeria ICT atwire niki atire kira no tuitu kwenda kuona bie mtandaone. Thank you Governor wetu ula twendete watu tole ICT no watunenkere ngugi watu no kwenda kuona interview ndakire mtandao na initially tutaina party ukiri website yetu so party rikwetari tutakirete template ira tugekara project kiri website of which nendetire ndacoka ndametengeneza nikibukarite gitari butina butikiriete tera bugekaira project na mbesha in the initial government tutaina that kind of nini tutanenkeria obligation eu lakini ki government yaku ugono mbetira personally no ambira ngite gintu jagike of which ndagitire kanyamuga gwetwa www.projects.meru.ngo.ke kawi kanyamuga kali to is ni website lakini iketho nya ugo utikwariria ba uri ariria magiri na magiri jantu bara batutegerete na antu barenda kumenya atiri beta kithimo yao kana beta ki computer ciao benda kumenya mantu ja bara cia Meru na ugo we director wa ICT babwiri kuthithia ati akenda bamenya ruju rwo twenjete ibara ingana tukwenja isi ambese ingana i ongoing i complete kana yet to start or what ibyo tukwenda kumenya ere kireka ka mtu ageta kiri tukameta tanande ale kiri dimweku weta kiri browser ikinethwa ukinandika www.projects.meru.ngo.ke kiri eu igakulinda igagukutongeria egwike kiri page na kiri page ira uria me analyze it iketha ro kiri star wondi department thai ne ko list wondi department nini nengitete uyonde ni project akituterekera ne ke boterekera nire ko bwikirite na nire ko boterekera ngavana on nindi ndalikire ugatengereza nonto ni kalenda ugatengereza mieri 6 igigatengeneza alete mieri 6 lakini nonto data ile olende tika kwende go take long ko findi ko uti data wikirite kinya ya department yene menya wala ko kai tutumba ko kiranda tevete twe nonto of course tutumba nenkana information no kaveti o mutembe ya uga data isite na ndingo giato ni ko findi kire o bubo to tererete boya ICT ale tererete nonto I pick that thing no kolika na tukura to alaira manto jomo nanda kuera within 2 weeks twetwa information ke website nanda naku nikiongo kwela ndambire o analyze nandeka u analyze renjo na thimo tonia wa analyze atena ketha to ainya tugeta ke barabara ija na thimo ku tonia ora gwita ugo atwira no thithite bila weterete ndi go ahead kuma kin department ande tonie uri amberia ugeta ukathiriria weterete akikurundi the data kenda na ndimenya turi aririe beto mashinani ba thomi nabo bageta na kwa kanyamuka utengenesete ande twerese ora gaitangu kenda tumenya turi kinya unuti ora gaitangu gi
na kinya bwibo na thimo burugure twambanirie nako tugitanagia nako kuringana na instructions cia director wa ICT na linki nacio kwi director ungi wa ICT uria kana mtu wa ICT uria atwandikaira linki utwawita ngo giki department iweku mbejirani ujira wenko ko waira murigo wenka munenkerega kakwandika kala kaandika kana wambe otwiroraga gwita Menkere karamu. Sandi lete karamu, wewe ku sandi, no gwikite kibau kia. Utwikire kibau gite karamu gitira ba. Ukona wako kugure thari, kigarure nyinde kidogo kenda barabona. Wikinyosho wa karamu. Kidogo gitegithio twina etagwa director wa ICT. Huyu mtu muthomu sana. Ukathugani mtu kawaida urungia etagwa director ICT. Atukwenda kuthomithio na ndi tuma analog tweja digital. Kenda tumenye uria barabara na mbeca kuringana na gitengo kiu ikiri agwa mbeca na kina facilitation cia mantu ja. Twambirie na mbere matuthithie theory mbere practical. Twambirie na kuinya. Nonde bonere ije kamera. Adimo. Ki kamera iri ku ikoneria. Tire. Aule koneka. Nebo kona? Na ndenge ukethwa kwiandika wa bakona ndeje. Twire kenda tumenye ketha tukwa live wo kinya baria bari njabete na process iro twira. Obai gweta kire ije jangu gwatire kau. Tuendelee. Obai gweta kire www.meru.projects. Edit and direct in www.project. .projects. .meru.go.ke. Kuora kinyo barabe na thimo. Wakinyau ni gukwera o login. Ba kinyo login. To start daiji tomira admin at meru.com. Pa balinja ngakwera ni kimbikirite u Mheshimiwa Ngabana. Menyanda iwo tukura. Admin at meru.com. Alafu password wekere password at 123. Password dito password at 123. Ale ututa menya ugo muntu uri orenjare a login no kamwa password na 123. The reason bikirite utaichi Mheshimiwa Ngabana nimbere twekira ndatera na from there nkalita password hiyo kenda mtu eja wakathithia ate akona kionde kira kwenda kuona after tough kuna ndiko mithite katuithite manyo of course utumba gwikira nontu ire online utumba kumiona ni nontu tutina data ya omate moment at that page utenda ta iku igutenda tele kunikisha ntumbithite lakini kio nontu kwenda ba login mbere sera kila bakona gakirio aya wa change ya bio kugaira after twekira data gutimu gutistore na login aya Yes, tugwita au. Password tukwandikirwa. Angelo. Login. Admin. At meru.com. Password. Capital P password. P nene imwe kanijiri. Password. At 1 2 3.
Leo otonya ukiri website. Monka ubeku. Ko ora kinyaku. Ko ora kinyaku. Utora rugora. Yakane kurugora. Ine kurugora. Kiri ndio naandikite 3 project yake kiri project cionthe 3 project ale ugate tionda kwelantira kila project leo yaja kiri website area ukomba kuona all projects watonya watonya na ndi batonya iba leo na all project bakona au kwina all projects wewe kidhore igwe digital ko weru ka nyete na password yake eni na teo tweet dia ke mugita yake kwa manyani we are on the process of finalize aya ya ruka imbibo kuona bara bakomenya imbiba kuona au baba kuona all projects completed projects project ya tole kite kolita upcoming projects project ile kile procurement na project ile generate nandi kwebyo bakuona ni tu ndata ko test okiongo akende kitina gintu ndata kile tu ya ko test aja lungu ne wale kukiatha ukiona na gia project chionde kulingana na project nandi story yonde watakaka story yonde ni thongi mono lakini ande tuli ndiru na mantu tukwenda kuona result na ugo twina gwe meri na obisine no tebyo tukumba kuona tukwegita ringana tuone Mheshimiwa Ngabana with the menyabara already bathiretie biao na mbua kule ngio thiretie biawe muthami na thiretie biawe na tabitendene nanko with the vetted information ira director Motembe ba nayo we will work smoothly with them and we ensure that then by next time that we sit in this press briefing everything will just be together to na project cia department 10 na mbesa na hiyo ongoing ati ongoing yawani kuona ni ajo chukua gambo Mheshimiwa Ngabana na ndiko abani kuona ni lakini ndi tithiretie ngugi na icio tukwenda ngugi withira kenda antu bomba gutega ni sasa Mheshimiwa Ngabana asante makofi kwake leo rengi kwa utugatonya kirasi kiu daktari kiambi kenda tumenya ketha project cietu isi kuomba kwethirwa ciendene ya website tumenya imbeca ngana tutumirite per department tutigirira 195 million na tukuthiria mantu ja ward project na ndi twetete kimata 39 million Ngavana twagurire ngari kuthithagia mata tontu aitingugi kana engineer baraba mata patiomba gwitia ikingi ne bira bia stima bia mita 15 ndikuina mantu ja bigare biu mwori uguthira kigare kiu report ira twine o twina waziri turari nao Friday na irangi gigwakwa ko kiathiria gwaka rangi gikejari batwire tube biumia biiri tontu bo wetha urekari na ndiki 39 million gikundite ingana milioni 10 kwa utotigwa 29 29 ciatau kwe 29 itu kugura front rights inge injeru na cio ciretumira milioni 19 o imwe gitumaira 440,000 front light kila kinene buru ka tutongeto size bia mita 15 na bibio tugekira na bibi turekira tugairite o wondi ithire kiona gita arafu itugurite kinya repair materials antu bariuga mataja tigwakana nture nyingi mataije tubwiri kwamba kugura jacha kimoyo kuma 440 ka tubwiri kwamba gwakania jare already je coexist tu process ine gwankania mata jonde mbere ategeri twikirite mata 350 na kimwe gwikira atia jara already je kiri kana jara je nture ne chetu jamoja gwankana jange jate gwankana ko mata je tu jamiru count jonde 351 na kwi mata jau ituthithetie itwithirite tukithithagia repair kuma rira tuonere material ciekwira ke 351 ijangana tumba kugeija gwakana kwi 351 mata jara ja gwankane mwankatha iji twina mata igana ria
100 twina mataa 154 jaraja gwankana kabisa. Alafu twina mataa zangi 55 jagwankana kimwe biiri kana bithatu kimwate agita kimwake kidogina ale ore iguru ikwithera kwina mataa jana na ndi kwi mataa kimwe kaminche bithatu biatigwa kimwe kaminche bithatu biatigwa na ndi tukuga 54 ri turuga gitaa kirungi kana itutawa tu twire iguru na ndira tukuga 54 kirungi ou jaraja kira twetete twathithia inspection twategera na twatiga bigia kana bionde na ndi bira birungi na bwabio bitika moka moibingana ndene miru bira birungi na tugo uga 351 no gacoka uga 54 kimwe na ndi kwi 54 na 55 ibera ma engineer je tutu kwambira inspection mwaka juju tumbite kwithira tuthiurunkite maturene na tweta twatega na bando process iji ni enderete ko tutiromba gwakaninya gana 109 jaraja gwankana ngavana gwakana kabisa jara twitite twathiurunka na twatega na jara na joja tigwankana bando twinjireni tugwita twitega njuma twari ndene njia twari nderi nyana mheshimiwa twitega matajau koi twithirite twina tukiendeleaga na bure ona jari kenda jakana no tukwina thine nene ki matajau ndene mweri jongejo moto kethera twikuthiurunka kunthe na tukethera twigwankania mata ko twicoka kaire antu batwira no gitakia we gitirakana sawa ngavana itukwira AMERU twicoka zo kaire nyume mweri jomwe tukethera twina report naraja gwakana na report ira tu ari report yu tena naraja gwakana na ira tigwakana i report ija gwakana jonze sawa ngavana tukangangana na tukageria tukina jaja gwakana jaja tigwakana twatura au na turenda report ye jonze ija kanite are we able to do that? We are able to do that. Na ngari we kethira kwija ndene biumia biiri kenda twakanie kunthe kenda twithira tugiankanagia kunthe tontu into bia repair tugurite na biesto na antu ba monitoring bategete na bona bia quality njega na ke repair ijire gatutambo muno kana rate kuthuka na tekari matajaja ngavana na mbere mumiru ndene mwaka jura jonge jo athira jo thirikari into bionde bira bia ondi bia kuthithia repair ote kinya kimwe kieza ko mwaka jo mweno mbuge otenguge repair yo mbere ikwithire kithithwa mwaka jo mbere twija mbere twija gute spare cieja cia kuriokia bibi kwete bara twaere ngugi katura bindire nyatha ijirio tura cancel tontu bakwithira bataretere into bia repair tia bia repair tia mataja ibara lege pending bills kwibo iturabekirite kube pending bills indi utworeta gintu ana ndi barengiriwa na batareta batende umba ikuriwa niki na bege pending bills na ibadire ngugi tontu ikwarea commitment na ibaitirie RSO indi batombere kuona RSO iria nenya RSO iria no mwa contract ko twanjirite thina ya mwaka jumwe na mieri 8 ya mataa kurega gwakana mataa jaja jara turombere kugura mwaka jojo ngavana ijo jara jejete mwaka mweri jumwe na nusu jothiri na iro twithirite twikwambiria ngugi izi tukuga itu inspectite mataa igana na kenda ko tukabire mweri jojo mwe ndauga mweri jojo mwe na ngari kethire kwija ndene biume biiri twicemanya kaija ketho ja gwakana jonte tugachiumia tugaita ngugi utuko na muthenya twakikishe ija gwakana kiuria kia mwisho kire antu bakuria ke barabara cia flagship bariuga kwina amwe barabara egwikirwa Mwaramu yatigwa kilomita 2 ikathithwa kilomita 3 bwega yachamukwa kilomita 2 na tebomba kwereza nuntu bariuga ki kilomita 5 barenda ikirwa Mwaramu complete antu aithirwa ndemwe na Mwaramu ndengite na Mwaramu ibwega ngavana barabara cia flagship tuciarokitite milioni 5 na barabara iji itengwa nene kou rĩrĩa twathithagia wakurani yetu twamba kurima turita tukarima njira yonde mbere na ndoza kwethira tukutumira ndoza twathiria na ndoza tukareta ngirinda etumero gufomu barabara ikamikira kimba ikamitithia kana ikamiumba na igatema drainage ndeje na ndeje kau itwete tweterete kwa Mwaramu tomau ngavana barabara eu tukamba ochiuri imbe chingana twatumira mwankau kwi stage mbere opening na eu inge ngirinda mbechira tio tigara icho tukagaira karavatiri kwendekana ndene barabara eu
na ira ciatigara tukagaira maramu kou ikio gitumi mwaka juju turarombete kwi kilomita 5 tugekira milioni 8 kenda tumba gwikira cionthe batu tukirithia mtu akiambiria kuruga uijo irugira kiatho gia 250 umenya ikiro ingana cia mucere imbisari ingana imauta jangana ukabanga uije chuburie ya mucere rija wa 250 babwe bure department ya barabara bweta kugia bwekia nine bwena maragita boka nande twekuria u turetithia u botibwiri kwamba kwethirwa botarete masabu ka BQ ici ai BQ chedera itarete barabara na ko initial BQ ira tweja tukathithia presentation tweja tukauga the actual cost ya barabara eze milioni 10 ende imbeti ingana twena cio ndene mwaka jojo za thirikari milioni 5 kwe milioni iji 5 ingogere ko tukombe iguitana milioni iriko iji 5 mpeja na example na kiago turimite kilomita 11 kwe kilomita 11 mutegeri kuteo twikirite maramu kinya inchi ende twena phase 2 mwaka jwa thirikari jojo jwejete nande KBQ eriuga batu tukenja twetere mwaka jujonge kana ebwiri kwariria specific area kana kilometers ira tukudirwa at that particular time itweresete ko MBQ na ko work plan tukarema kilomita 5 twikire karabati 3 na twikire maram kilomita 2 kwena nindia ya kwethwa twirema kilomita 5 na tutigia kilomita 2 itina maram gutethongi ngavana na moving forward dene mwaka jojo za thirikari jwejete itwikite proposal yetu that gute barabara tukethira tukinja na tutigwikira maram na ino kwaria na nande twetete nya assembly twigweta twikia proposal yetu turaberire for us kenda tumbi kuthithiria kana Kameru barabara kilomita 5 bwega turenda milioni 8 kou moving forward gute barabara tukethira tukinja tutigwikira maram kou twethere milioni 5 irio tukoria milioni 5 ri igekira kilomita ingana kilomita 3 kou tukenja barabara kilomita 3 na twikire maram kilomita 3 na tuandress other challenges chira chikwe barabara ndene kilomita 3 nandi ngi support your point ikaba tukathithia kilomita 2 na ikathithwo bothongi than kilomita 10 cia mantu jotheri nuntu gukaura mbura ekamate muthetu juria gukaura ngari kinyange kuthuke nandi nyambe ciria tukwendete kwa antu ba maana tutamburukia maragita gikuria raja ikethwe ngugie minus nandi tuthithia kilomita inkai lakini kilomita igutegeka ikona ni ciaringa miaka 3 miaka 4 na kinya ici cita comments cia MCAs you better redo it again tutikwenda gucamukirwa wandi onthe kia kuria kona gia kuria kenda gutwika tukwenja lakini tujia gucokera ngugi ukairi that is in order nikie gitumi tukuga rira tukulaunchi barabara wananchi bagachumiragia tukaberesa imbi tukuthithia ndene barabara iwe kwao tugacokia biuria bionthe barabara ikiambiri kwinjwa na ndime bitio coke kwa nuntu bendingira thimu bambira barabara ni njibwaga kilomita 2 ende kilomita 3 ni rathukire ni njibwaga kilomita 4 ende kilomita 1 itabua ni njibwaga ende tigwetegeketo au itina maramu yonthe itina maramu ne itina na angi tugana ndio utigotekera muntu mpomu mwenjiro atina gwa kumira no wekaira muntu gwa kumira kio gituminga no batu to batigwikira na tuongerwa budget yezi jora tu request itendene mwaka jojonge tukethira bandu tugikaira antu karabati jau turikiti kwamwa kaba tuthithia gantu kanini indi kethira na ndiguti barabara tubwiri kwenja meru itekeri karabati mumari wanjire utumutiga agikaira tunchuku twawe kana tumigogo twawe tuthatu na thirikari irio ina uwezo tuthithia gantu kanini lakini gantu decent makofi kwa roads department Mheshimiwa Ngabana tiandithia clarification ilari na aria maua onto kulari na malalamiko ya nini muguru jwa roji jothoki antu baga complain ka bakaleta malalamiko ibo teta mongatha iba maua baliwa kwino kirinya kinjuki etiga mbere antu ba maua ba kuma kwina muguru jwa roji ka jwa drainage kuma posta wita annex katika Catholic Church na maua girls njira ichi kana drainage ichi ne thithetwe na te thirikari ya county ya Meru ethithetie thirikari riko ya thithetwe ni mtu yani ni msamaria mwema ya thithetwe
mutongeria wa kanisa ya Catholic na ndi nira thokire lakini department yetu ni kuthithia assessment tuone imbie kwendeka nau kenda tweta kubathithia tukethwa twina ruju twite tuone imbie kwenda no tuibu tumire besa cia njirare inabo gaitaje kuthithia to emergency tatu mheshimiwa governor kwibyo boigete bia to emergency ikwetha kwina gakite kidogo ndege kuna butatu iriga igukambesinga okay at least no tugeria at least ko bathiriria kathina kau ari gakite kau iko tukuri na akari okay na ikambesinga na gotega kite ka iko kugeria kuri challenge kirengo gira chio thithwa na umaoa no tugeria kuri challenge at least antu baba batike baina de nyingi ay ugoto gupata makofi kwa barabara twete health na ituringi matha kwa utokama tokanga in 40 minutes we should be done. Health twatigirite mantu ja milioni 20 totali tukwani na aciari igweta ngwitikia no twambiria u bwatwira tukuraunji twokiria mabendera tuga twina ndawa bwatwira 20 etareo ibwa migwata gwatire kane aurire bubweka sana ngavana marito yako mbeta njonji kikunda mungane kwaire na twina CEO kwaja ujo Dr. Waome na department LD itethero na mantu ja mbechaki department LD itherwere service provision ari mbere turenda kwamba kumenya kibao kira tutikorirwe kwi kibao twatigirire butina kio milioni 20 kibao kia ndawa ki ijiatikare itejite na itwarite lakini ndawa itwetete na nditira kinya kaikejari kemsa barugire kimya kigijite bakareta ndawa yu ko tutibwirio bongera mbese inge monga ile ciambe cie tutibatuye bongera monga ile cie lakini ikeja kimya kiti aikeja iringaniri na ile tubwa tugamenya ate ari kwe iri winge tuteretia 63 million icho tutwereterete kwa mbere ntu monga na ndi tubwete mbese cia ndawa 65 million kwena 65 million na 42 million ika 107 million 107 million tutena kibao 23 million ira itejite ajo ujo kibao kiao kwitwina nyumwe twina list ya ndawa chonde na ara chietire dispensaries chonde na hospital chonde twina yao nande ndawa yu chietire na ai nande na kibao kitwa kiona ritwambiria au kibao kiu kire ajo ujo thai no mbathomere bukenda tupo akitariri kindawa na itakinya cha 23 million itira kinya lakini cha 40 twina total 107 million minus ile itakinya ingana 23 million 107 minus 23 kwa ndawa ira tubuguririte kuma tutonya thirikari nene 84 million ira tuguririte ni cha 107 million ira ikinyete cie ndawa cia 107 million ira itekinyite ni cha 23 million kabo itire 23 na ndiona bukiuga tubwete 65 na 42 42 eje yabwirete kwithirwa 65 kwa una ndire titejire ni 23 million na iturete na ndicho twitamba konda icho tweterete kemse baturetera nandi kireji cia 107 million 107 ijeje chionde madam governor na cieta masibitari chionde na twina masibitari jangana twina masibitari magana jaire cha public ndene Meru County twina sibitari magana jaire kuma level 2 mwanka level 5 against ya litibango gebangana twina litibango ge ngirije na 11 bau basibitari yake bau nande bonde baraba indara ya sibitari ni antu ngirije na 11 na batego kana nyako kana madam governor na tukiuga aba inge aba turera kanya kantu bange ari batinge muno ntu dispensary chetu ira nyingi china muriti ngugi umwe na inge around 32% cha dispensary chetu china muriti ngugi umwe na ndito bwiri kuthithia ate daktari nontu wetwira twina sibitari magana jairi na litibango ngingirije na 11 kinya tukauga simple mathematics tuka divide tuliona hospitali ni antu 10 of which we shoshi na antu baba ingi madam governor tutemba kulingana magana mugwanja for example Meru level 5 na litibango ibangana magana mugwanja sibitali mwake ena litibango magana mugwanja na 550 ibo permanent ina beba bali pedro besibitali yonde madam governor
na bagita ngugi nyingi babu bona antu bagara mugwanja sibitari imwe bona ibeja bonde sibitari antu magana mugwanja nuje ibangana daktari ruri in school yothe. Madam Governor, nikia tumpambirie kuga department yetu either area service provision itwethera twena antu bakwija kuma rukire mwanka thaa mugwanja bange kuma thaa mugwanja mwanka thaa 12 na bange bakarara ku mwanka rukire ukeja ija rimwe uria morning section wethera bangana ino tutukari unga tuije rimwe tugibeje tuona bangana. Sibitari mwanto magana mugwanja. Naweza ongeza kidogo wale permanent staff 550 wale kashu wa kusaidia kuosha na basically kuosha na kuanga around 150. Sasa kama nurses ambao tunahitaji wengi ndio wamefika kama 250. Hiyo ni kwa hii main hospital. Main hospital. Kwa sababu shift zao na zile mahali wafaa wafanye zinataka watu wengi. Tuseme mfano kama ICU, mgonjwa mmoja hahitaji nurse mmoja. Ukiwa na vitanda kama 7 kwa shift inataka nurse 7. Na kuna wakati waome watu huwa wanakuja wanasema hawajakuta madaktari. Hao 700 huwa wako wapi? Tuseme wale wanafanya kazi ya wale technical hao 550. Kuna categories ama cadres. Kuna wale wa vipango ama viwango za juu kama the consultants hao ni kama 30. Hao wengine kama madaktari general au medical officers, pharmacists hao sasa na wengine tunavunja wanakuja kama 20. Kila mmoja akona category yake. Kwa hivyo hiyo tumesikia kwa 700 something wafanyikazi wa hospitali kubwa. Ni kumaanisha rais akituitika na atuchukulie hiyo level 5 au level 6. Tutakuwa tumepunguza kwa mishahara ama tutakuwa tumepunguza? Tutakuwa tumepunguza kwa mishahara kwa gharama juu. Tulikuwa tunaangalia juzi tunaona ni kama inafika kama milioni 30. Although kuna analysis. Kuna mfanyikazi wa kwenu au unionist aliniambia mama usiseme hiyo level 6 iende, tutakosa maybe benefit. What are the advantages and disadvantages ya kuwa na hiyo hospitali haswa wakati huu ambao hatuna pesa za kutosha? Tukumbuke kitu moja, hii referral hospital physically iko Meru. Ikichukuliwa na serikali kuu tunaweza kuwa kuna manufaa mingi sana. Moja, pesa zile zinazokuja kwa hiyo hospitali tutaweza kuzitoa kwa ile budget yetu ya county tuzitumia kwa hospitali zingine. Pili, hiyo maripo ya mshahara ya wafanyikazi ambao ni mingi itaenda na national government na sisi tuachue ile budget yetu. Ya tatu pia madawa, consumables, equipment tutaweza kuongezeka kwa county ikiwa kwa hivyo advantages ndio mingi kuliko disadvantages. Advantages ndizo mingi. Any disadvantage that you unaweza elewa kidogo? Maybe ni ile sasa hatuwezi jiajilia watu wetu huko. Kwa sababu wakishachukuliwa na national government in totality niyo inaandika direct. Sasa tunajiajiria na hatuna pesa hata ya kuwalipa. Sasa hapo ndipo pia inaweza kuwa ni mzuri pande yetu. Tunaweza ajiri wengine watakakoenda hizo hospitali zingine. Ndio. Kwa kile daktari kile kwenda kuongera kanini Madam Governor. Jira chionde chija kile county ila nyingi chieta kile level 5. Ije tuina yotha iji. Nene. Ije nene nandi. Na mbechi yu nandi ria tuka nenkero ikajukwo ni hospitali ria ikajukwo ni thirikari nene. Bejira tukwatigwo nacho twithwe twina cio na itukwenda kuthithia cibitari ungi uijire chithwe chire level 5 kwa hiyo tena tukethwe twirusa ndo tukwenda Nyambene no turombere Nyambene tukwire ngiki president na yuba tikiria nanto batumwa kuja gutega na imbeji ucio ndigieta ki level 5 twajukie mwekethire Nyambene twachoka twajukia Kanyakine beji ucio ndigachoka kwa hiyo tia hasara tukaandika bangi kile level 5 ile tukethwe beji ucio ndikethwe chitu mairo aja uju
na mbeca ingi chithuri kiuma nare Nairobi na ndi cibitari magana jairi cia kinyiro indawa iria twagurire cia mbere ija kinyiro indawa icio nthe o ti cibitari ta kinyiro indawa utia ta kinyiro indawa inyemo na tende gutuika gutina ndawa na ina cietherei gitumi gigere tukuga gutina ndawa ikung'ana ni mbeca iria tunengerwa cia ndawa ititherwa ing'ani na itweta twabarikiria ndawa iria bageta bagatumira urio ikathira na inye turaretete antu ba national government bo tutegera kithira kwino ndawa cio igaikua na report iyo itumeterete kiumia kikijite kanto bajiruo o Meru antu ibajitu Meru monkana nde aje bara tabajitu ngurugie account ingi indi mbeca iria tukuona aja uju Meru cia ndawa iting'ani no tutanande turari na 205 million na tuenda o billion mu kenda ndawa cia thuriking'ana Meru burenda 1 billion ya ndawa na batu tuliombo bwa million magana jairi aki ikia tu mwaji eta hospitali eta kethira ndawa itikung'ana hospitali kana cieta ciareto mweri juju no tukua tatubwirite kureta ndawa cia 65 million indi ciaretwa ikathira urio na ikia tumiantu bakwiraga ndawa itikung'ana masibitali na bakambiria kuwa ndawa cikuigwa ima daktari ikikamatawa na ndikenda itiwa itwethwa twina record ya ibang'ana tutritite in a specific period itwethera twina record yo Madam Governor monka kumaria twajukirie monka thai tutritite bang'ana kuma September tukujukia thirikari yetu antu bara bejete sibitali yetu sibitali chetu cionthe magana jairi ni milioni 1,611 234 patients oi bara bejete bakita na tutina nya population ya milioni 1.6 kama mtu wote akwachwa kana ari kuri antu beta weta sibitali narua ugachoka ruju ugachoka ko etarwa na maita jare achokete na admission na chio kana kuma masibitali twethwa twina 43,382 ko antu bara bejete sibitali bajitwe ni antu milioni 1 na ngiri magana jatantatu milioni 1 ngiri magana jatantatu na 10 ndene sibitali cietu magana jairi na bara bajete bakamama ni ngiri 40 na gintu 43,000 baba mamete 44,000 bara mamete against ndawa cia 200 million against ndawa cia 107 million ira tuonete au isikonia jikonia muno Madam Governor kana itikonia ino ntokeja kwithirwa antu bara bajitwe beta sibitali ni 1.6 million na bara bamamite kune 48,000 na thirikari ria fondi kunengana ndawa cia 200 cia 100 million in that particular time au twikuraja nteto twikuraja muno kenda tutithwa twikuraja nteto na tutugathithia no tuigwa daktari na itubwire kwina mantu jere tubwirite kuthithia mbere ma kwina bill twikitia assembly gwitwa FIF bill kenda yumba antu bomba kwithirwa mbechiri kuri wachionde masibitali chithuru chetu mayero sibitali u number 2 tukoria thirikari yetu ka thirikari yaku ituongere mbecha number 3 ite tuongera no tunukugo no bakuriria mberi nginya bo na ndi tuwaki na ile tukuona thai na baba bwiri kuromba ciongerwa abo taura na bonge na bungu kwenda kuongera Madam Governor tunengerete sibitali ile yetu nene mbecha nyingi muno na itukwenda umithithia through private kuna private wing na private wing ile komba kureta mbecha nyingi muno ndene sibitali iji no ntu sibitali ile ina specialist bonde na ina mantu jonze jara ya kuendeka tuerese kidogo mantu ya FIF bill ina ya kinya ni amjirite kana ete anjirite na mumero erewe bwega ikuga ati au kuga gutumira mbeca ibo bwega mumero ro tutegete kwina bill yo tukuga FIF bill ni kuga mbeca ire itumairwa kana ire ichuma sibitali eu kweta sibitali ire ya kwina ugwe weta wale mbeca wale magana jaire wale gana wale chiringi 50 no ntu ire bara bingi bara ya chiringi 50 dispensaries bara ya chiringi 50 kwino nya batiriaga weta sibitali nene weto riwa mbeca cia ndawa kana mbere maina cieta ayu barogota atu dispensary thai na ndi cieta cionthe igachokua kiri thirikari nene na thirikari nene bwirite uchokeria dispensaries yu kana sibitali yu lakini jara maingi itatiomba gucoka no ntukwethera kwina moba tujangi kwa mbeca iria turiaga ki dispensaries ciuthura nagua igeta ki thirikari nene te thirikari county ari ke thirikari county nukwenda wereza bwaga au ke thirikari county na mbeca ubwirite guchokua kiri facilities yu isheria ikuga ciete ke thirikari county kana i mubango isheria ikuga u
na ikia tumito kwenda na kureta bill wingi kenda mbeca iria cikothuranu ara cibitari iria ciatumairwo au itwe ba mbere ka kwe bange bathithagia ugu no tutomba kuthithia tugeta impeachment kwina akaunti zingi cithithitio nyingi muno na akaunti mbere kuthithio ni Nakuru na joke thingatirwo Imakueni na kwina ingi counties 23 iria ithithitio mantu jau kwa ubatwe na assembly ya AMERU itukurukirie FIF bill itobori batukurukirie FIF bill ni draft etwe kana ile ya stage eu ya thira na inyabo iba participate kwa tutigeria kiguikia assembly beta butukurukiria yo kwa ibu butiraikia tebo bena thina ibu butiraikia batira thina lakini tubwirite kwamboka ranthi guru tuthira ari gwiketi no ere kaitu twineo tutiraikia tutathirania mna ende tu mami na twina thina tutathiria Madam Governor tukathiria letu ikia ongezea kwa hiyo bill Meru County the year mwaka wa 2016 walikuwa 2016 walikuwa wamepitisha ile tunaita Meru County Health Services Act. Hiyo pia ilikuwa imeallow ama ilimeruhusu hizi hospitali ziweze kuokota pesa na kutumia, ni vile haikuwa itumika. So kutoka hii mwaka ndio tukaiangalia na pia watu wa finance na wakaona ni sawa. Nao hii waziri anaosema hii imetoka kama bill ya Council of Governors ili strengthen hiyo bado ama iweke nguvu hiyo uwezo wa hospitali kuokota. Watoe hiyo jina inaitwa fund because ama kwa vile audit inaulizanga hiyo swali ya fund yafaa iende kwa hiyo ile tunaita county revenue. Sasa nini na tulimit kama ilipitishwa 2016 kama ilipitishwa nini inazuia sisi kutumia? Saa hii ndio tumeanza kuitumia. Sasa tunatumia saa kutoka hii mwaka tulipoongea na watu wa finance walitupea go ahead tunaweza ama kuweza kuitumia sasa. Sasa Githongo Hospital wakirokota yao wanatumia at source ama wanaleta kwa county? Kutoka hii mwezi wa Mei ndio tumepeana memo waanze kuokota kwa account zao. Kwa hivyo kwa mbele ya Mei tariki 1 sibitari ikethwa cietu maira mbese ile ikurogota cio ngo bakagura ndawa ndio hiyo pathiria barogota ngiri 300 beta bakaguranga ndawa ingi bakahejana ndio hiyo wanatumia hiyo pesa kulingana na ile mahitaji iko ya saa hii kwa sababu hiyo pesa haswa si ile the main, hiyo ni ya supplementing. Na hii bill ya daktari anasema naye FIF ndio unasema ni ya Council of Governors. Hii imetoka Council of Governors wanataka za county zote to strengthen now zikuwe na uniform way ya kumanage hiyo pesa. But we can still use the old system hiyo tunaanzia 1st May. Ndio hiyo. Tuendelee. Ndio hiyo. Kwa hiyo kuga tutethwa twina thina nyingi cia kwaga ndawa nuntu ari ambia ciramba kwija nde igacokua bakambiria gutumaira bongo ija daktari. Au nkuona jaka tuitaitite boga kidogo atukuthiria na babwe turenda kuga kire bado baba ba WW ibo bweri ko banenkera ripoti ya ndawa cietu na aria cietire cionthe iria tugurite bagekera kire system ciao twarugura tukamenya Kithongo yaretero ndawa iji Nkabone yaretero ndawa iji Maua yanenkero ndawa iji twinte tuketha twimenya tuisawa mtu wa WW sawa kwa una ndio nenkero ripoti eje no tutomithoma aja ibandikite kidogo lakini tukwenda ikiro tumenya milioni cietu 100 kana milioni cietu 80 cietire cibitari iriku kenda ndi twaga cibitari ndawa tukamenya nereterwe nabo bakethwa bari accountable ko twire na mbeca iu cietire no itwahikirie ndawa bo mwisho kubu kwenda kuongera daktari Ruri bura kwenda kuongera ke ni kidogo muno ntu bwa maana bura toiguana bura bomba kuthiria thina ni ku use mbeca iu at source bomba gututethia muno na ketha tukambiria kuthithia from May maybe tugatiga kuigwa kiriro gikingi kiri antu kutindawa bo mwisho kinga kira benda kwira AMERU muno kwina insurance ile itawa NHIF Madam Governor ukeja kwithirwo winayo wita hospitali cietu wetoka treated kana ukaewa mithega utete tu mbeca kinya sumuni
no bwirite gwita chiringi 500 ake o mweri na ingwira AMERU betu bonde batonyithie kiri NHIF na ngakurinya kwa Madam Governor rira witite mbichemani eku twakunengera muntu mo NHIF etagekaga tenti ka ware uria wejoka akandikithia antu bara bakombo utibo bomba burubo tisika twamturia jojo ngibulira no bakaiba batikwana jatano ja kinya no ja kwambiria Madam Governor inderi ni antu ba sports na culture ba no baririte bakai lakini aibo kombo tuongera twagwirwo muno kure oni bongere ka babu bwite na siende kuna pesa tuko nayo Madam Governor jetu mwaka juju utesio tutigedi makofi kwa afya mbere alitoa batira thinka kana mbere antu batira mama tutigeri agriculture na education tuma tukange tumenyire mbasari tukuona kwa hivyo karibu sana education utuire mbasari tuliona ri ukamama mulito igwire mbasari cijite gwaku na ile cikuejanwa Idhana karibu sana salimia watu bwa sana Ngabana na antu bonde batu na bwana AMERU bonde batolelete na musi mweni bwinde mwa oni ni waziri wa kithomo au twina chief officer wetu kana abizora munene ki kithomo kiketu twina kithomo kia nursery school kana era ito ICD twina manto ya kithomo kia polytechnic kana kira twita kithomo kia otea na twina miturire na kinyo kuria yewa biantu ki kithomo kia kitu kia nursery kana ari mbere mabwe na mbese ingana ki department twina milioni ya rimwe na 26 ari tiu na tebomba ko dobe na milioni ya rimwe na 26 na already nyabwe na mbasari cia 136 million kasete ki want for projects mbisho bursaries sieku twekurikia milioni 3 ira twina cio ki want wemwe ondi mwe na milioni 3 toto mbese ira bwina cio cionthe ki department ya kuningana ni 400 167 million ile cithomero imonika cia maendeleo ni 167 cia maendeleo kakwe ingi ite cia maendeleo basari na chia exam vocational training centers ciethera cieri kwa recurrent ogo 167 cia development iyo bwina cio kiri 167 education ina 126 million and 41 million gender not the last this current financial year kaya combine ito na ndi 41 ndigeta ki gender na ndi batu twambe twaririe kithomo mbere 126 development na ingire ko 136 million na 8.2 million chia vocational training centers exams ucie ki recurrent yes na ndi batu 1 cia basari ningana 136 million na cio bwaga atia twete wondi 1 milioni 3 na special wondi ire tigania amuthara ni ina milioni 1 cionthe kaume yana ra 30 na 6 okay wandie twete milioni 3 imbieterete antu batanengerwa basari kirageteri becha cianenkanira kwe committee ire karandike ward na committee ya karandike ward ibo barokita becha ire 3 million committee wina yuma ni antu beta bakaibanga bakaua to ya committee kana ari kwena retention and enhancement act era yugete ibo babati kwithora bare ya committee umwe wa mu committee wa basari ija bau ija for example kwena basibo kwena antu ba representation yekoro ya youth antu bara living with disability niyo ita kamite ndio ita kamite ward fund na ne karande ikauga ni ana baiko bakwe ambassador kibara ba apply te na ndi kibara ba apply te mbese ikeja na ruo ruga mbese oticio becha teka utisio becha ikaja by next week ende ibaba bati kunenkanira mbese cia ambassador ile cio kinya Monica next week Aramisi ile tukuona mbese cia ambassador cia account ine account Aramisi aya cia ja Aramisi ukajukia gitarenga gutwa ambassador ambassador tubati kwambiria kunenkanira tariki 11 mweri wa 5
tariki 11 mwezi wa 5 ende tomba kurega kunenkanira kunthe niki no tukwi baraba janite biro girijiri o mwana na ke actira niugite committee account nio iseti minimum amount iromba kuejana na girijiri kwa kwena kamiti ya mashinani na kwena kamiti ya county level kamiti ya county level ina sheria ile kurukirie liba ugite o mwana we girijiri kuitia gweta mbere kwa utengirijiri kwena ma ali ingirijiri kuitia na ibo menyithetie MCA na ward administrator manto ja arrangement yewe ingirijiri kuitia ward administrator no tunwe patron na the ward level na bamenyithetie monkana ndi mbesa ikeja rojo twawa ndinga na ile si compliant ingwete kiri compliant 23 once iria tumba kunenkera basari ira tumba kunenkera shiretete marietwa jana iretete baraba ko ba ingiri ponde ingiri ka kwena 10 kwena 10 kwena 15 lakini kwechio iwo ndiunda weta tutari weta nire kwende 23 bajanete ingiri gwitia ende inge 22 bajanete kwinama mbese ikeja na aru aba bajanete ingiri gwitia twamberie na wandire ko ucithiretie ngo wikenda twira ward administrators banture yubathiretie ngo injega nonga twitho nto kethira ward administrator no patron na mbese ikweja na tare ta marieto tukaeja na atia tuthomeira ci baraba ngundi baraba terete mbesa ciao bangi baigwo tirieto retio menya na ndika we tigiri nyuma aya ira ci compliant twina bore mbi bore sub county wondi roire rwarera isawa kayo ambassador kerwa nari ne compliant kiberecia na kisima Mount North au twatigire ku twatige timao bando nambi itimao wake tigwa ward administrator wa timao na sub county itukwenda list yo no ntwana bau batio na ambassador ketha tutine ngerua marietwa aya thoma iria na ndicie tiare tukanenkera mbesa kenda baraba tire igwa bareo pere ward administrator na MCA boka ukie maguru thoma baraba rende Mount North toka municipality Ntima East Ntima West Nyaki East na Nyaki West babu onde bareo Egembe Central toka Kangeta na Kiriangondu Egembe South Maua na Kashio Imenti Central about Gosi West na Kiago Tigania East Karama na Special Ward kidogo Imenti South Egoji East Egoji West Abogeta East Abogeta West Nkwene na Mitongo that makes 23 kibara nabo pate comply bawa thoma kibo kinya 23 bara batira comply ale bara bengundi bara bengundi baba ngima nabo baba bengundi nabo twena sub county Tigania West wondi akithe beo nkomo kianjae athwana bore twina timao Egembe Central athero rojene njia Egembe East Egembe North amwathi natho akiongo tunene na antwamboi Egembe South kanuni athero gaiti kiegoi kana antobocio Imenti Central mwangandia about Gosi Central Tigania East Mudara Mekindori Kegochwa na Thangatha bau bate ngundi nande bau bate good ward administrators nonto twena bwana Mutia na twena waziri wa kithomo tugaterwe gita mbesa cieja ana bethwa batira yeta skuru kwau araniria na ward administrators beto barayas na MCS kenda baturetera listi yana baraba kwa 3 million bursary from those areas na bubu bwiri kuthitheka ntuti kenda tutiate mathaa na twata mathaa the blame will be to the department not any other politician kwau na ndibu bubu bwiri kumenya mapema twena irasi tugwaka ithana ipingana Otijo rimwe toto ya irasi birio waka ibingana Antoine Musi Ngabana Chief Officer Mutetheria
tugwaka irasi twebiaka na irasi iria 750 mbeca nyingi itoka irasi kiri 146 cia county na mbeca cia milioni 28 na ngiri 500 milioni 28 igeta kiri irasi irasi 46 twina kirasi that means gote wandie tena kirasi kana kwe wandie na biere kwe mwe na biere na kwe cio na cio no turia kwathithirwe supplementary kwe bo baitire irasi bari presi nambi barabara na roje mbuga baita irasi kwe irasi biria twetare twaithagia public validation antu baromba irasi kwe wadi citete irasi cia replace na into bingi kuringana no mwezi mwenda kuringana uria MCA akwenda kwe irasi biria twena bio ukithoma ake rieto ria wandi rwiro tumenyi na kirasi kiri about the Gosi Central ina biere 750,000 Nyaki East Dhangatha Ntima East twina special ward Mekindori Muthara Akithe Akachio Kisima Kigoshwa Kanuni Tunene twina Abogeta East Kerwanari Njia Ward Kanuni Egembe East Nyaki East Kiegoi Antobosio twina Egembe East Kiegoi Antobosio Egembe East na Abogeta West mbeca cionthe cia irio cibika ya milioni 28 na 500 tukuthiri irasi bionthe kwou mheshimiwa atiomba kwithirwa wandie mwe na kwirwa ni skuru ithano ake kirasi atiomba no ntu atena budget yu maximum irasi biria mwaka jojo mheshimiwa omba gwaka kana tumba gwaka ibingana per ward biere na bangi kimwe na bangi utikio na bimwe nyate gwaka bimwe ko renovate na binge equip yebu datara na binge iko renovate kwe siasa irio cia ECD aritani kuandikwa cia kinyana the first recruitment in ere cancelled but dai tura request for kada ituenderete na mubango ja kwa advertise kaire kenda bandikwa ni ere cancelled kwa arimu bamwe baraba twire kuritana skuru ira cie na arimu baraba kwenda ku replace abata include to ke list nande bwaromba bure department ba include ke list twaromba ba include ke list na no to bo advertisement ira yonda ya cancelled na nande ka advertised kaire na bonde ba apply na ba shortlisted ende abona bo to nenkani leta bari to jabonde baraba skuru baraba amberirie gwitana gita bakere awe PT ko exercise uge kanjeria afresh kanjeria afresh arimu ba ECD na ibangana to kaandika bonde 120 kanegana na 20 arimu 120 yake na menya kuomba kuria niki bate kuandikwa bonde bate kuandikwa bonde no tura to kuthithia tuli replace bara paumete ngugena no tubakwithura bwa kwa ute waandikani bwa kila muntu iko replace kile skuru 120 kana kile skuru kuri yomba kwithirwete itete mwarimu umwe kana benli kuringana na bari for example skuru umwe kwithwa retire arimu benli kana batatu na no ntuiba guteta bakauga kwi mwarimu utwire au miaka 7 na kwi mwana urejire ya mwaka jumwe na mwana ore no ora shortlistitwe ujo wa miaka 10 atigwa pure department bomba gutethia arimu betu atia especially bara batwire kuritana maskuru jau na batari shortlisted na most probably barate ibombote wakairi ora to abatethia number 1 ndira advert kaumbira iba apply number 2 ndira nago tonyere ara wetherwa kithomo giaku kienda kuka ukirwa kidogo wete wonga ongereo kinya diploma no tutoketha twina arimu igana bena 50 bena certificate na twina 60 bena diploma of course ke recruitment tukajukirwa na grade nene kwa uo karara inyawe ngo akara comfortable ngongera kithomo kendarira gukwandikana umba kujukua for example ukethwa kwi mwarimu witene miaka 10 na mwarimu ujo ari na D+ or D- kiri O level na mwarimu ujo na certificate na kwe mwana urejire goro wina diploma kana degree ya gwitana na bau banini babu bwe department buri ona ateana ateza buri ure gatharwa kana ile public service board
a public service board, but our advisory, we also give our advisory yetu mtoro twere au miake u yonde akire awa kanake de mwake agaga ambe ae consider dino to miake wenyere tigere ne meka yende orejere munini no andikwe yarejete, but that is dependent. Ona ndio tuliuga job kwa wazee kana ali akuga dependent ne kire public service board, lakini atokuga oro twere ara gukombeka agatewa nae wengugino tunatwere gwitenya na ndio ujo twere ae na dimaina kana ga kuja kena B+ na ga kena diploma kena degree nonto bo ore aturite ara consindo watewe eu ni advisory yetu ndi tugeta ki the proper recruitment o mabo mantu bugiri wetata o mabo mantu ro ina kithomo gikiega no njukagwa ungia goka Mungu amwa ukala miaka 15 akire akita akirai ewi possibility nene muno omba kutewa no tubakutha kithomo kiawe kiri rurungu kuringana no ngi urio. So what can we do as a government twina ura tuomba gutethia kana that exercise lies entirely na public service board? That exercise lies entirely na public service board. Very good. Twina no ban device. Ban device idana ban device anda kaijere no to very kuolelia basic rate or minimum requirement kutwike kibira bakwenda ke muritani muno bere kujukia kuuma njendi urokumbo kinyila sheria nikenda nto beto batiritaya batira ukumanguine na batrine itarira ya kwa ndoka kwithwa ngirindire kwambire ni D+ noka kwithwa mwarimu uyu na thithitie kithomo gike icindi na kuluka ubwea no kiyonge wina C-, lakini no agetho imwana sana no twere kwina meto kayuke seindi ndi lakini obunga tote kuna sheria ere kwandikana au akugamba naringa njirore kwina mbesa cia polytechnic ningana ma polytechnic jetu ijangana na bojaye ja mbesa jonde kana kujoja tigara polytechnic zetu cia county ni 30 date yake ire ikuritangwe thaiji lakini kwisi wo kwa itirikitie andi tulegaira baba atukagaira baba ti gopagwaka kana ibara benderete ni baba bendelete barikuo ibo tukugaira mbesha nandi tubagagaira atia utu kadima metho kana tubagagaira atia twina mbesa 1,58,000 58 na ngirima na yanana 58 million na isha ma polytechnic chigeta itate ani ngoria igitwa twinarito ngirinya na 75 na tobaya ira mbesa ikuringana na bo mbesa ikayiro arito bau ko polytechnic itene nkairo mbesa inganene ari tene nkawasi inganene tobagaira kuringana na arito barabe polytechnic ineu na tubumenya barabe polytechnic ineu kenda bubagaira mbesa twina namba yabo kiri data banki yetu au headquarters bumitete na data banki kuma ona ara institutions yetu aba institution yegawa na 500 yenegana tukabachunguza thai Ngabana no ndo twiba yaro na nende tuba mbesa cia mbere na tukerio kumila tuone mbesa itu wita kwithira mfano kwithira kwina ana bakira wani kinya 50 lakini bya kwithwa ni 46 bana baba nge bya kwithwa ni batwita August nesunku tukakumila nteto no to bwena 58 yebo kamenenganira kiunduthio kabo kamba gwita maskuru bumenye no ntone to committee cio na rito ngirinya murito mwa rithiro akio na ngiri 14 na mana yana average endo ka kwithwa kuri na polytechnic na rito 60 turuanithia mainda na ngiri 14 na mana yana tukoona polytechnic ni mbesi ya neko na kuma ki 58 lakini kubua mono bugita polytechnic ubuingwa bukoona population bwa karande na board bukamenya population ne bangana no ntuno deal na population ya last year na ukaweja na mbesha kulingana na data iti correct na tukainyeria bamwe tukaendera bangi na mbuga ukethwa kwina tumantu tumba kuendelea au tukongerenya 50 menyo tibo badura mpongeri lakini when you go there physically ukamenya na bangana then we have the right figure ya kuomba kwa ana betu mbesha tukuba bo mheshimiwa Ngabana na ni sukuru ingi thai lakini to bangite monkangia tu kana document cietu ira tukomba kuyukina cio report ire kubwa na arama sukuru cia ruorwa tuketha tuita pio kwa rugoro bukathiurunka iki 30 wake
Mheshimiwa Ngabana ni tuhakikisha tukareke na tamu wikwiya na kire skuru ici no twituriaga mbeca cia magerio turiaga still na ana kana na skuru nyese magerio nayo Ngabana turiaira omuritwa twari na milioni 8 na ngirima na yeri na twabarira tubaira babra bwithe sekere ru ni arito ongirisele ondo tebonde barakinya mwaka yuele ande ndimbie na thina aciari wiki ana politiki ni gigetha na kurirwa fisi akarirwa kigerio imbie ndi ana bakuthithia nja kabisi kabare aika nini muno nikatukeria inkona institution yetu yo ya Kithongo niba utangazi dekinya ki TV yetu nikenda bomba kuingi ciari toko muno ana bakeja baome bati ba county twatangaza bakeja ri twisawa tu twebaeja bo bakuja baome ngiranti ya bonde Mheshimiwa Ngabana ubonga wiyire kwau obwonka weyire aciari bara barenja na wiba bwiri kumenya kethera wina mwana urenja uthirite class 8 kana class 8 kana form 4 na grade onto CBC thai Mheshimiwa Ngabana uti murito uya kerio bie kwere kolele neskiro muntu amba kwithira nonto twine yewa mwanya kwa wathirire class 8 no yete polytechnic na ndi turira aciari bara barenja mwana athire class 8 agakaranja na yete polytechnic irere akue thirikari county ni rete mbeca are we right kwa utukauga ututhukia sawa kwa twire antu bara barenja baikiana polytechnic ire akue no ntorende thirikari ni rete ngiri 15 no ngagukethwa kwina gintu mpongeri 15 ni 19 Mheshimiwa Ngabana no ngere nako kina ngiri 4 kigari kina ngiri 4 omwana kwa thirikari county irerera o mwana wonde wigi polytechnic cietu ngiri 19 kwa wote mwana ogwiri gukaranja ugacangirwe ikanisa mwana ati kuthoma yukia mwana ore akue na agwe muikie polytechnic thirikari county turete o mwana ngiri 19 tukuthiria bu ko bingio kona ya kaomba wikie polytechnic ukani u bibinge tombo ikia ni tubaurite intobia kuritana bengwe ondo polytechnic iri manto mengi muno ne bwetha se manto yo ndereba ne bwetha se manto yo bundi boba kwithira kinya chuma no tuto ba support no tumbangua inde daibi to borite ni intobia milioni 8 bia kwendeki polytechnic economy isile tukabie ende no Mheshimiwa Ngabana mbeza serike kuma kire finance twakomenyethe nikenda ukanenkanira intobira equipment utu ciendiki vocation centers na ndikire ngiri 19 ira tukurira mwana wonde uria wiki polytechnic cia thirikari kana cia county government kwina into bingi twikagia ja machine cia gutuma tatu into to gutetheria driving kwa guti muciari obwiri kwithwa ena mwana orenja aciari bonthe mwana thire class 8 atiromba gweta secondary atiromba gweta university maybe atiromba gweta gonto konge jukia mwana u kinya gwa we mutori jukia mwana usukumele polytechnic etathome course ire mwana u omba gwitethia nayo ingalingira thirikari county karwe no me babu bukuthiria narua ni u ende kamongele umwe Mheshimiwa Ngabana itukwerio check undu buo twira as a department buo twira bwa anto kwa apply na kiri mbese onto cia conditional grant i 58 million i kunenkanirwa cia support kithomo mwana omwe twabaira ikomne kana ngiri 14 na maana yana itukwere kuona kethira tuomba kuciethia mbesa ba apply baromba tuone ketha sheria ketho tutikira cia baturomba ekenda tuona ketha no twithe tuke ya barabe ba county ya good au kwaria ithana ariuga anto akuria mbeca kiri aritoti kumenyina aba umite anto atuyukia cheki milioni 5 twikie skuru na ana ba county ingi beja ba benefit betu baga ariuga ibago propose bamenya kethe tugetani na sheria ana baga apply ora ba apply ga ambassador na ba apply no to ba kulukira gici bwa ka balingira muri na ka verify mwana oketha no AMERU county ka to AMERU county akaromba mbeca twa mukunda 19000 iria ari we twa murira twimenya twarira mwana uriku tiwo ende bondo Mheshimiwa Ngabana onto mwana ono kinyaki yaba baingi ibara betha kinyaba ina ID card ki percentage nje ko ngwana usi apply na tokona no AMERU kwa una ndena kibande akina go apply na kwe injire meti baba ketho batina bio onto baba rikiti class 8 no betha na kabia ciari kuroba kenda kuthoma bati urasua Mheshimiwa Ngabana ntuko atwari mawa
kwitware na muritwa ukuthoma na no antikurikana rito lakini the deputy governor na mukirie ke baba ngine kenda komba kwa na encouragement ko inya ko tena limiti wenda kosie kwa kana mpao wenda kosie maiga ikunde politiki ni kirere akwitu kale ambeza ija wokuga agotigaruka ari ntiarugikia no ramwezi Ngabana na baka kuingia kasi na ma ki 58 milioni baka kuingia nkurukie baratu ina bongirinya kana cio tubaira ringi kwa bakoma ngiri ithano ciene na makidogo no ndo baka nenkera barabange makofi kwa bwana Idhana na kidogo wake tugwate agriculture na dakika 20 kenda kudhiria. Asante, makofi. Leo mmejaribu sana agriculture. Babu bugera ibubwe na mbechi ile nyingi kebonde na mbere ma ya botwera mantu ja mbechi ile turi county tubwete kwi mbechi cieta wa grant kana donor mbechi iu cieja mutaratara jwa cio ne atia na ile tubwete ni ngana na ile ndona twete ni ngana twambiria au okay muthikirio baite ari gweta straight bite straight ka thank you Ngabana. Thank you. Batu kuringana finance department. Are. Niwere. Akwenda kwa namba jira Ngabana tunaje. Na sawa. Thank you. Budget yetu kuri 750,000, 398 na 829. 750,000 750,000. 750 million 398,829. Kimbe chaiba tu kuna kitu tato tuita grant. Ki 750 ere? Yeah, ki grant ira tumbite kona ki dhamini betu. 690 million 397,829. Kwa uwa kwechi enu cia ndisi ya grant? Cia grant. Na grant babetu tuna grant bana. Kuna ndio talesa buri ya grant ni 750 na 700 kwa 250 tukuongera. Ndio thirikari. Current expenditure 50 million iko na thirikari yetu. So ki grant kubwiri kwera wananchi barabara mashinani. Yes. Kile 750 eje ya grant iteja ikando ikairwa kile account twatarirwa hamwe na 12 part and parcel ya 12 billion. Kimbe chichi ya grant chika. Eno tuna otariro kerwa batu twina 12 billion yetu ke budget twachoka tukagariro grant baka 12 billion 750 million. Beche grant chonte Madam Ngabana chi ya account yetu CRF. Tukataganirwa chionde chiriamu. Chonte ke budget yetu ya annual budget. Aya twina 700 ya grant twetekireu. So ke grant babetu ko Ngabana na parota mbuiba iko. Twina bara twita MBDP. Batu ani agricultural business development plan or program APDP. Yes, kuinonget etwita ELRP. Baibara locust twita emergency locust response project. Twinengi twita ASDSP. ASDSP. Agricultural sector development support program. Ini re makuyo. Na twina etwita NARIC. Endi NARIC ni anto baichimno. Ini wa the national agricultural rural inclusive. Kwa baba tu support ete makuyo na baba tu support ete kawa na baba tu support ete angambi ni anto tofauti. Ni anto tofauti ibo na mimi beto na ibo twita na bongogi. So bechi chetu cha grant totalaki supplementary budget to achikira kiano budget lakini chi ya patu no todirie tukinye visa financial yetu itekudira na kudhambe chiriteja. So batu ki toto grant is 698 million 397,829. Itumbite ku receive 378 million 208,049. 378 yake. So 372 million 190 tutachi. Ta receive no kona yaka tuka receive na itotalirichio. Nandi kidis NARIC tipo NARIC kuinengi ijite support NARIC. Ira ewitwa NAFS CDP. Unto ejete tutigerie meri ngana tuinga mwaka. Meri ile yake. Meri eu ikeja na itumirwe. 70 million they are ready. Ichito ntorendi tuchimbanjetra na tuina society chetu tu. Tishiga choka kana situeka to itotaliriende tutatumira. Tugatumira. Ending etwa NAFS CDP ni re eco substitute NARIC ne manisha its national agricultural value chain development project. Iriwa NAFS CDP.
na riki mbeca ici no ntumonika akiambiria atwirire cia dona icithwa ci direct igetana riki tumi ukuona wandi imwe bakiona mbeca cia kaua na wandi ingi ikaga mheshimiwa oreta koru na turetera cia kaua na turetera makuyu na turetera gintu fulani no ntwatirona kakwethera kwina directive kana direction dona kweja na towards the project yes atia batu kindo na betu be yabe na conditions ire batwaya bombere batu mejichita ki account ya CRF igugate ni account ya thirikari banjite to tumara yonde collective yetu ya county sija igatonya ki account yetu chionde bonka antu kwina wetha masaga yuna mina bionde account yetu chita account ni chichangira anti kuchita lakini ibaya na condition be chire che kumakira account ya CRF babwera tulienda o na nditaba kwende chikauma kia chita ki commercial account na commercial account nio ina signatory bao wanu ko project coordinator ai compulsory sikweja mbeca tukwewa ne acunko baitari gutonya account ine yetu cia tonya account ine yetu ri ingavana okauga tugure makuyu turi kaua kana bena uraba kuga na bakauga ati ende na itu tuene mbeca ro tuicio ibethera bena value chinsira ba witibwe karitrongui kithai ni kethai makuyu kethai kaua kaura fingerlings toko biende kana bia makuyu so ibo banditita na kinja ke kurita mbeca ribo riritawa bako kithira capacity berundira ya kurita na murimi na binambi mbeca fulani ibatuta that direction na ndino ntuba kundictate ndona kundictate ura bakwenda chita cio ngugi batwe ngugi yetu ya county mbiende no ntwa gutundictatera na tugaikia mbeca one condition ira batwirite na twe county batu kumanish ikokagwa kishambe chira chi utumirwa right time onto tokaro chitumira 200% batu batendelea na county partnership ko batu batutumira gusambaza ino ngwe sana gusambaza o batu ri tutho twemenya shiringi kwa shiringi ne gwita nuntu au ni nyungwe karuma nandike mbeca ira batu chuma ke commercial bank ko account ngi boni ruro etawa akare etawa operational account after operational account rendi chiruma na kithirikari chite account operational account ira still bakurita mbeca ira kurigera bakwenda bao kwina project coordinator for one no signatory project coordinator atali no kwina chief officer wetu are in charge lakini currently itumikite sure that chief officers betu kana wetu agriculture na bati kwithira are accountable a good example yes tumire atweta kithangatha kwa mheshimiwa wetu Kiroria kana thangatha tweta thangatha twetanie na mbeca cia nari cia nari ndauga kambite nkone twethera arimi baria bakinenkairwa cheki ya milioni 5 na bakunenkerwa cheki ya milioni 5 unda nenkerwa list ya kile milioni 5 cikagitangwa ciite na ndabathomera na ndaboria kama kawaida kwe wewe na complain pambira tu na complain ndaboria complain iriku pambira mbeca wathoma mbeca maratatini lakini tutukinyira ndaboria niki pambira nuntu cheki ete andiki bo yandikie mwana barero gakundikana magana jairi gakundikana 150 ndaboria butinenkerwa 150 pambira ri no babu bokajukia bo abagurira into na gwe bagurira goro why your excellency kan kwira prokuria number 1 kana untu babere riatu with mbeca ichi kweya kuna kitu kirauto with model of villages model villages ikwithira kwina committee baraba kuma nthiguru baraba forma model village ira na marito yara yeta mwanka ki model village bo baita mbeca na bako gura reba baya na rito registered ki societies they can already ya chira small groups so rambe chiri ya check imoy check ira ki group reto model village ni there na small groups ya banthi maybe to like example number like societies but tu ina society check our example miru kisote ona kikia milioni 10 lakini kirungwe kwina ira iko form society right so form society mbejite yaki turato nini chiake main barenda bo main bo bageta bamenye baraba kumba yako society yongori imbi babati kuthithia mbeca ira so kibongo abena twe muyuto tokando na niki kwari na complain ya kethera beriro ituandiri bakujukia into bia bakureterwa kethera ingirasi jeje iri mathokone shilingi 10
babu bweto bagurira bo bagurira negana ndiki tontu butio bakanya baigurira bongwa maybe governor ilazima ni moya conditions no au kwari na makosa nonto ikundi bibi kunenkerwa checks being internal organization yo onto ya community driven development committees iji bati kunenkerwa check na bahatwe turi officers toke beraburu batua bakaichurira intubira bakwiri baore na mbecha iyo na rino tubatura kugurirwa ri babu buri officers barabejite na ndi gutethia murimi kukurukira na mbecha iria tukwirwo tukuewa bwa batethia ati akaenda bauma au ikuringana na sheria kwi sheria bukethwa bunite kana kuringana na obisi yenu buri ona bwatethia murimi uri ati aigurira wengwa kubaurira into twi batwi na baina sindi disease jo makosa batu bandenkera check bakatua bakora into byongwa nonto baina system yo na ibaturinitwe ende babati kunekera check bakaibanga. Number 2, Your Excellency, banekera bechira actually kinyabatu tu department tuina evaluation and monitoring committee anto betu itu bati kumya mtoka winda ora aitite kum benefit kinyawe na bati kuthinga twako na mbejiri tatya chiwita boya because ria una nkira sote milioni torof na bana katongi milioni ile of course kaba ora into it means to trombo ithia mtoron thib kabisa na ndekire ikundi biria biu guteta bikiuga bitona mbesha boga na ibairwe obisi yenu ibwithite list ya kedri danga dantu bara ba benefit ibai kuna marito jao uria tomba kuthithia monitoring kana tomba kunenkera muntu monitoring ageta go check ona kedra antu baba ogumbesha ira ndi kunenkanira gicheki ke milioni 15 ile isi akinyere kwe respective groups kana itakinya you have the record. Yes, we have the record chairman tu yonde na no ko example kana ombe muthikire to example like iru ari ba tu tuina ongoing project ya tuina chio tuyariria mantu ja project wingi ire ibirite tuina record o ikundi kidira ikundi kyo form kinanto 25 bado ofisi tuina list ya mu beneficiary o ikundi wengwana na mbe thimu na indi number ko tukanenkera team ya monitoring no ito kinyarujo bakeja ndabanenkera bageta ngugine bageta bakona kethera antu boi bakinyerwe i report yes ndakire ikundi biure ibethera chibo are part and parcel kenda amenya the groups exist from his area. Yes, to the that group to with assist in this account nini team ira in a chief kana chief one of them kwena sub area one of them nanya wanda ndimi nimeto baiku baking groups no mwanka ba form group ira baiku kenda bombo baritana onto for kuma mwambiririo rira tumba kwitha tuna team ira kuritana arimi ira twita capacity building itwethera mbere tuwita kuthithia capacity building twabaritana boku kwitabura so rokethera muntu akwina complain murimi bombere omba kwethera murimi atere ki training number 2 uranenkerwa kintura kigina kiawe kionde mimbi itukura model village kompetha murimi ura mea challenge ti urakianto betu anyway na ituko expect bakaria lakini batu na tuka make sure kaituko make sure twithirikare ya county department ya agriculture mantu ndi tukuthiatira madam Ngabana na ndija makoyoja tukuthiurungia ri ibo bagura kana idono gura kaibagu bugura na bumenya atia biaguru ibia varie mbese ingana. Yes, batu twina ki project example narik kaleto witai BDP aquaculture development to for example internet okirisivu pikibiki yes na bithi yes na biesto yes tukanenkanira what's the value cost ya interview patu mbere total cost irari 11 million na ne procure boega ndina document cho procure pa every item ndina yo lakini bere mbere kinya ibya 2.9 million abinge pitia kinya bitia kinya lakini bijite so already procurement ya abika ya kuja tumenya atia already madam Ngabana system chetu cha procurement in place ali menya wamba boendelea go system chi in place te utino ko do utina procurement system na ikuya kwa na ndi batu tuikabira atia na bikuja nusu na ndi bora kukarawa ki procurement number 1 kuina committee ra mbere procurement tutatu ino ki every sector ya procurement bi procure bi kugorwa bi tukinyira yes rira bikeja no mwanka to receive itobira na to confirm ibyo byongwa kuringana na invoice raya ni itobira who confirms
bombere batu tu department ya agriculture department yo specifically yo kenda batu waziri tumenya ura tukanda no mbere waziri na chief officer are accountable no accountable wa anything kira kikuma githirikari kia kuro kithathia. Where do you place monitoring and evaluation team? Monitoring and evaluation team yarira intobira bia kinya na bigwita kiura atumite bija athayu beneficiary murimi akona bikuya na kendende omba kumau a make process akamenyi biejere atia office yetu manda tubanenkere document inya narua to bubanenkere uburi gukarate akendethwa ari in the picture na bati kwa uniform akwaro monitoring and evaluation babati kuma from onara interview meeting good bati kuma onara bio ke the person supply abati kuma ni nabio nara abita lira nara ake yani nabio mwanga to receive store kadano wapi mwenda tuere manto ya monitoring. Okay, what happens monitoring and process ina monitoring itonya ira kenda twithwa twi safe na do they have a njara ya ku sign anything for us to be safe or is entirely to the chief officer and the waziri? Thank you Ngabana. Monitoring itonya ira into bia supply areta a supply into areta into monitoring beto aba check kidri into bibio quality ra na kidri bibio rabi batio talo bia nene. What do they have in hand so that they can account? Okay, with the one BQ, kana baro ere nenkero mtoro a supply kidiri bikibiki. For instance, baro ato andegete turenda bikibiki ya captain. Nane mbesa hii. Nane mbesa hii, nane CC rese to CC fulani. Ndebe ya bategera batara bakona ina mantu yonde ni ko ageta ko receive mto monitoring ya bwiri gweta na document ikuona ni details ya kintu kira kigori na mbesa. Right. Bategera bona ibyo na batara namba bireri yarete bibyo byadribyo basaina interview equality na the number is exact. Basaina de ubiende department eka receive. Department ya receive kuma we yatakweyana. Yatakweyana monitoring ya bathiata. Yategera bakeyana criteria botumira na ba check bakona recipient kana muntu rethiri mukulima akwoya usaina na details onto nambe thimwirio na bayo kiba with the sinyere to testing ba testing ya nambe uleta o baba monitoring monitoring bakaringira ntwara bakabuthe neo ba test we in other ones nandi baba monitoring igitengo gya agriculture akibakaraira kaibionde monitoring babati ponga kintu ke procure county kionde babati kwethera be part and parcel ya approve na ibabwiri go saina ibati go sign certificate monitoring yes nandi kire bibi burali siva kerua iburali na timu monitoring. Your Excellency bateario niki bateario want for one and monitoring babati kwethera always bari baijite kiro office yetu all the time to bakara au beterete ole rangu gikaiva na rubo no ito bati kwethera by informed. Who informs them? It is now the accounting officer. That is Bwana Kwaru? Yes. Did you inform the monitoring team that you are receiving the border borders na bithi? Ntaba informere. Why? The reason is ntari kinyawa ibijite. No are aware. Are aware ni the project coordinator na kinya wasiri nyoka informero nyeru kiriru. Rukirero waziri informero no. Project coordinator. Project coordinator ba ibo boku ga ibo bene kiothe kionde. Project coordinators ibo bara ni project ichionde na program ichionde na ibeda era by na national office also there's a national project coordinator agire atege athithie bionde na ike mashinani na ndi batuti no thuri ibo kwitha ukariu uza ukariu azeze kwa bo Your Excellency mantu yetu ithirite lakini tukorekebisha on to forward withirite project coordinator no ko on everything
On top procurement, I part of procure. When department, when a chief officer. Now, because the project coordinator, is it Nari? Nari. Now, wait to receive. Yes. We you are receiver even ani kabitengani. How will you know? Okay, Ngabana, confusion there. Okay, dogo. We can do the inspection and acceptance committee. Kesharia procurement, you know either I recognized near receiver. Lakini weko ya when power now monitoring and evaluation committee. Confusion kidogo rere department itare sieko la link ya inspection and acceptance committee. Tere wa link ni yake komi department tere to link 10 years. Ngabana mea this directorate umete power wa mno. Ilikuwe monitoring. Era leombere. Ere yombere ngabana no kumenya kesha. Menya monitoring tutamethira monitoring taka twethirite ere oku bwana Mwenda. Yes. Twethirite monitoring yeku ena director ena officers bakuri wa thirikari mbeca. Nikito twetira itango gire bwiri kurita na uri kwa mbeca. Okay, ngabana igadingana na no tongoria mwanya. Atia. No ndoe kuya urabaere more power. Than ya barabara ikura bari na powers. Na rino nto batare power rire no wandira na ngugi ubaita. Okay, inspection and acceptance committee ni ari na more power. Na ina ire. Monitoring ya later. Ewe ya inspection yu ya leo na power mbele ina ire da hii. Inspection ni nyatha hii leo. Nikitare na wiki nei. Okay, ntelo ora che yajire. Lakini dok. Eto minda wo. Supplier reta nguns. Oro communicator we number 1 with procurement of on department. No menya number 1 nguns iguya. Eya department chief officer aka appoint inspection and acceptance committee. Ale ya tutigweta boya kana ndino mwaka tuthingate sheria bwana Mwenda tukamenya who is who and where. Na gintu kia mbere na ndino ntubane ageni tutibanda muno na arua na bon they knew katundiru na project coordinator bwana Kiambi. So we need to see them to menya how they received the border with a CS who was notified the very early day eta ko receive into process ye ukende kinya uyetire atia. So you need to call the project coordinators to menya the operations wanakuwa wakioperated so that our people will be in the picture. I think that one will assist you bwana waziri. Yes, na bwana tutio bwana wewe na ono tokapo ijete ruano utike bogeta atia. Boshika kana atia antobetu. Ena ndi twambiria ukenda tumba kubatetheria bomba gushikaranda nuntu bo bairi baberu na ko apologies cienu itukuyukika liu imbie ngibwatigaria kenda tweta mantune jange. Your Excellency, but to prepare the mandato with it for the last 30 days. Yarea maingi mno. Oh, jai, for example. To anite mbeu. Mbeu boya anite riku. To anite mbeu moe. Yeah. Ya moe. Moya? Yi moya. Moya na na. Okay. Najua mbese ingana kada nyuju buti kumenya. Tunachicho kwenda kuanga mapa. Mbese ingana moya. Itoyanite moya yoa. Okay. Sawa. Mbele tuanjiri na mambo kando. Mambo kando. Yes. Mambo kando tueje na jombe. Siche mambo kando tuanjiri 9 ones. 9 ones. Yes. Mambo kando jambe singana. Ya 7 million. 994 na 250. Joi mambo kando. Mambo kando. Number 2 itoyanite moya. Moya jambe singana. 7 ones yo 1.7 million. Joi mbene number 3 kwina into interview to wira bire yire bya machines bigo bi to kuwira manto ponda bonda ithatu tinesa burega na twina ira twina nya githibia kuthia moya yu already bi to nini mono to moya to bokando tiji number 3 itumbite kunenkanira seedlings kana miti yo tuma thiguru yetu yomba kumenyera mbese ingana ya 4 million tumbete kunenkanira ki ondi chetu kenda iwi twamionera lakini tutiraona hesabu liongwa nuntu namo bwetire bwakinya monitoring etareo watutira obicine na bwana. Your Excellency twetite ondi ithatu ondi tira kirori kimwe mwanka bogeta
kia kuno yetere akena gitare amite yonde indero iraia yes na ya amite nusu na inda mikire shwa yonde ukinya kinusu kingi kiejereri nundi mite yonde to yeire Wednesday yonde tukwe una te wetere akinusu na undo kiririe kibendera kia mite yonde Your Excellency kan kwerinye undo ni wampere responsibility ku flag off that road ichari thano na tende kwa kinyire mashinani na kinto kuriaria intukwe mbere twetere batu tuwa turimo officer twitanie na marori bwetania jomo kama mashinani ndibiri ya rorine abo gweta ndring tururo era bieta tukatiwa abo undi wita kirori kindetanire yakyo kiari na mitinusu kiari kia wandiriku kiari kia aboketa kia doi kinusu kiari kia biari nusu kithai mabokando ya batu kwa mite mabokonda magana mwanja ya 300 ya kiri 200 maana tano ite ariku batu kita ya tano jonde yes so nda first ndi unikuria ni supplier no iro ndayona mbe supplier nkamuringira andongo ya mbira rori ingi nyuma kikuthukirite njirene ndetera oro ndauma no tha kubjili cyo akomenya na ndi mutego mpo ngure gutego akomenya mbi itekuo na ru ndetire ndari na wanda ndimin ndari na chibu na ntuba community na ndi bukwere wanda bwira buthingatane na gintu monka mashinani utentho chiethwa irio ni umai wa excellency batu iboto batu kuthithagi unturito kuthithagi tukareta mashindani atwitha twita into bia county ino tutengugire ale gukiria kibendera burekeria bieta bia kinya into bikai ina towa kuma na ru department tutikorodithia anything na ni ate bwanjanjire mtu areta magana ata na ndi kuona mtu na thimu ndamuringira thimu mbere ndere kumenya ate supply te na inarithite mabokando ya na interview ndinaro au no ari arodi chonde ngwe ari yo yonde no kumbata no project coordinator babe na pawo mwikira ki mix yereza Your Excellency to coordinator that ate ari nyoko ari na good training ende uninya ndetani unirori mwana chief officer ongeta nengi nda ukenjuniors ban department over the other two roles so iboto adire lakini good luck ingi tu chiari sawa ba report ira ndetire ndiningwa ndio ndore na makosa na ndi makosa yo yarekebishirwe makosa yarekebishirwe na thaindi na inya signatory chia bari receive kinusu kiu kingiri ikejire after 2 days ndego thingata yari 2 days gitaki kiuma county ba kwirite kwi kirori kinyuma kana ambrinya ketho kirara kumene ni jite ndauma no ni the moyo rombeterete kirori kere agweja but finally nda kishire biukinya na nda tumira kinya monitor and evaluation na mureti wa interview no notire no inda notire na ndiko mia procurement ile rariko Your Excellency ibo tutukua procurement process ya project chietu ni rari biased na not project ni rari biased karaini kauga procurement karaini kauga accountant karaini kauga mureti oyo not kenda na wabatu eresa na ate kibuche ki atigi Nairobi bareta kinusu yeah na bayari bontu kuwa batunya Meru county twina department ya procurement yes office to procurement ne dara kimenya but baba project barethera bae badatu bana kuna accountant kuna project coordinator chief officer na one of the directors bambi ba procurement department so braba kinyoko ri bura suppliers bobura kwa Your Excellency ibondo it's not a good way ni bat kudinga tobo ka to kamenya county department no komiano akwa ngugi na ina competitiveness so imanto yari methene kwa na ko make sure yaketabra ya bati ibon kwenda kuthithia Your Excellency na ndikenda tumba gutethania daktari Kiambi itubwiri kumenya who are the project coordinators imbito ka process ka ugeta ate na specifically para bali na project yu ya miteu ya ikitu nusu yengeke ya na uke na kile mwambiri baruga ibionde lakini lucky enough CS agetani na bia kethira ikinusu akethwa atetanirie na bomenya mwana inchi o kawaida gutire bwita bo muthomera bo mwira buri officers kana buri aritibango ibo mwira turetete 1 2 3 4 oningeragia no tuimbita ankabera turetete kinana kabathomera na aritibango ibona ja kuthanduka kana ja gusetuka lakini utigosetuka koro no tuturigairia wamba bo bwingi so it's my appeal also kire department cionthe pwata kundeliva inya ndawa iji okuigwa daktari akiuga ici kundeliva guti muntu thingata iria amenya kethira ngari gukinya ndawa iu kana etakinya ndawa iu kwa hiyo tubwiri guka ukia maguru na ofisi yonde toikia gintu tugatigira tukumenya ki mashinani ki gukinya kana gitakinya kabainya ki ka delay in 2-3 days tugaika store but we make sure that service delivery ke mwananchi ile at 100%
but so far so good, you tried, na at least nande mtu atishedha na batu kaire mtu wako menya tuiranda. But meanwhile, we must deal with our people. We must deal with our officers. Au niyo kwena thina ete na mureti nuntu erwa rete kinusu inge tugane ni wagetekiria. So nande the people responsible itobori ko deal nabo na te ko deal mushetho. Ikuenja na te kuenja pangi. Asante sana bwana Your Excellency Bandu. Naro toekanya. Department na manto aba maingi. yiru mpara Kwina manto yatwekethete arua njaiku ya ndawa chamira. Itokatu boto athithirie. Yenda kana kamiru ketha ikawirirwe. Nkaromba chief officer atwa briefly bra turathirie na ndawa tuikena na ne atia manto bakangeta njia bawiri tuichio. Oh, kindly chief officer. Ndaika ijire. Asante sana. Ito nenkanyire tarisivire ndawa kuma Nairobi Ministry Plant Directorate na mashini nyingi into mwanya settlement into mwanya into 12 na toita na bio mwanka Igembe Central na toita twa nenkira Igembe Central MP Danikire. Yes na tomunenga into bibionde na ndawa ichi onde twari achio itwari na itangi bya kuwira kire into biria bware terina biria twa receive bwaikirie bionde kai bwagitire kinusu bwati gwa kionde into bi twikirie bionde biria biegire ko botaita gloves kana buita kantunya kanini kati konde in fact delivery yeire na into bibi andiki karatasi ne kan delivery ibi aribi kai ikorukie bira bieire physically kwa unaandika karatasi kaandiki ngira sinijire ende physically keje ithandatu iwi ingenya tukamenyanira mbere yonto kwa machine mochi ari ku machine indito ithatu itandiki kin delivery indito nengere mheshimiwa kili ikware na sprayers chiweri bandikite 20 na tobanekere 24 nonto bina hivyo kali excess bire bina birie excess kwenda abanyenge ire etawa venitruthyon bire na mitungi bandikite kalisti niko kan delivery mitungi 10 ende yeite mitungi 11 na ito nenkere mheshimiwa ko njira yokwe ibwanenkanire bionde kiri mheshimiwa bionde bire bire metheneto ndawa cia arimi betu bamira ire ciejite kuma ki national government na bionde biatiwa na mheshimiwa Danikire wa Central Igembe Central ni utu kwenda kugo kabisa ibaringaringirwa karwe Chau jange bogato antu kwenge bwana waziri bando mkivana ile kabisa mjue vile department inasonga tutawapea nafasi ndio mtupeleke sasa mbio but we accept that you are all new in the office and you can understand very little especially when you have harsh project coordinators. Makofi kwao. Thank you, Your Excellency. Dakika mwe tukethwe ni DG kenda tumba kumara na kenda twaliro mwisho. Deputy Governor, karibu sana. Nilikuwa nimepeana apologies zako. Thank you, Mama. Excellency, Governor wa Meru County, mawaziri beto, MCAs na ategeri. Bonde baraba tegerete TV sieto, barabari Meru na in other parts of the world. Kandibo kethie Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Reverend Isaac Mutuma, wantoethingia Deputy Governor wa Meru County. Mama kande kwera ni boya nonto bwa goge nthongi ira thirikari yeku woni nani nde muntu mikono waku ekorita Meru County kana services kana huduma ira nto ba Meru bakuona nima netoko meet expectations kana werege bwa nto ba Meru ura waberire nuijite kubarita kiri all forms of servitude kana obungwa bonde buranto ba Meru bedrite bari kiriro kira bedrite bakirira for many years bakiromba mwathani abatethia na Musa uroka barita Misiri kagita ka Meru kakuma Misiri ni karakinyire department yeto ya health
we are doing excellent. Department ya roads, we are doing a beautiful work. Education no kuthia tambasari. Teura chekira nenkanairwa tukona ke bicha ke millions of money. Ende wathiata ndene ya maskuru anabaraba tethekete utethio bonete na nambasari manto ya agriculture mama yani kambere AMERU mwathani na tutharimite na mutongeria mwega mutongeria ukuthiatira mwananchi wa AMERU kambere AMERU bena watchman kana ne atia AMERU bena watchman wao mukaria owetwa Ngabana mama Kawira Mwangaza so barabonde bakuwa ne bakwendo karia mbeza cia AMERU ibathiate ukaria buria iba learn from a very good example ibathome from the best other governors have just 2 weeks ago your excellency twari kiri caucus ya deputy governors bonde ba Kenya na governors ibo kira nteto irego kare AMERU. I've seen a report in Arua ya rating Ora County government iko perform 1 month ago turari number 1 month or 2 months ago number 46 na Arua mama Ngabana to number 34 leo makane poroje to number 34 report yu leo makaitia kuruga cia mitandao nende yomba kwethira no report ne uma ratings by the control of budget and the it's about research ire kubwithika that number 34 na batu okimenya tutambiririe ngwe ya maendeleo rira bangi bambiririe batu twambiririe ngwe cia maendeleo mweri wa 3 hello twambiririe yani we have been rated number 34 na ngwe ya mieri ire mama Ngabana watch this space ora AMERU county yetite turiwa ni boya nonto bo AMERU wetikania na batwe na itokwira wana siasa baraba kwenda kureta confusion AMERU bata focus tutanjirera tuthiete ya maendeleo AMERU ni bakwelewa uma ni bwo tubera pakathia tante toira tukwirwa chiorongo na ara maturene ni anto bena personal interest cia kuuga ati tukandikirwa every department baretwa de supervisor kana ni shadow cabinet bwena a serious mama here woninke mutethacia officers betu katwitite kurita history ire twire mbe ya kuitha intobia mwingi thai nikethira ni sindano yeya mama mbira kinyani ngwamboria DG ofisine wekara ofisine okithiata intobira bikweja kana wekuo utheri kamwira mama nithiete every department we are really keen on what we are receiving from the county government na kinya grant ira ikuma kire national government the inde yanchereri your excellency non to bwa we need to account kire antoba AMERU mantu yonde ya kwendekana ndene ya ntura ya embe kwena thina ya insecurity we kumenya yeku kana mantu ya wagagia kana mantu ya kwaga ukaria we kumenya mantu ya ikuo nwithirite muno uge kaira kitengo kieto kiratubwithitie kia security kia enforcement rangers wona nteresia Ntumiiri cia Igembe North Igembe Central Igembe South kana belt yeta wa northern grazing zone yena thina yokaria no bwithirie kitengo kieto kiratuwa ni kitengo kiokaria kire armed kena michinka ni kenda bomba tombo karia ndethia cietu ndene ya belt yeu kwambiriria bori ukuma Tigania West Tigania East Igembe Central Igembe North na kinya South na aragaiti nteresia akachio na kitengo kiu ni biomia bithatu bithiri tumite na wendo moru na county commissioner na county police commander na administration police commander witite kubonia
ngugi yao era babatire kuku support na kuongela askari ba National Police nikenda tumboka dia deithia cietu in that region na kinya wetete kuolelia welfare ya wa Rangers kana maofisa beto barabandiki ni county government nikenda obakira nyumba wabaikiria bya korea wa murisha ne bae wa uniform injaru wa murisha allowances ciao ni revealed bwana Ishmael ninkomuona ara na ingwetikia ngogeu ninkomore chikinya na arua ambera ngogeu ne kuendelea. But your excellency, unfortunately njuzi His Excellency the President AMERU nara egembe north no mwirire mathina yara ya kuendelea ndene ya Meru omuromba NPR kana askari baraba matora bako enforce bakuongela reinforcement kere timu yetu na National Police officers barabe nara ndene ya Ntumiiri na President ako promise yakabwithia mantu yau. In the process mama neto lusete antobeto askari umwe wetu barabe na budoki ba county government na akuete as we speak now wakuma ward ya njia ntora ewetu Thumbereria atathikwa askari wetu na arora irwe kwena bange borai antobana bakuma antobeto ekiongo in fact barathika wegoro baumete kunywethia ng'ombe ciao roje na kurethia nturene ya eombe na arua kana tuko bobo thiri kwina mburi iraiyerwe ntura ewetwa Malaene ndene ya ward ya thiru rojene yekuijwa former MCA wa Ntobeto ekiongo uitwa mheshimiwa George Kaliunga dietwa ria utani kana ya mutaani Balala. May the Lord rest his soul in eternal peace. Mbori yekuijwa antobanture uyo excellency ni bara umerekenda beta kuthiata interview biandethia na narua turerwa mheshimiwa George Kaliunga na arathirwe bena OCS wa Mutuati na ntubange baraba kuthiete nabo na twa Lucy mutongeria ouwa ntura uya ntubeto ekiongo tuma naona MCAs by that region na twa rirana ntuba ntura uya Ntumiiri ne bakoromba National Government Committee on Security by National Assembly na kinya Senate mheshimiwa Kathuri Murungi nitukwenda mama kumuromba ete atongeria beto ba National Assembly nitukwenda kubona baki andamana ofisine ya Professor Kithure Kindiki na kinyapa task the Committee on National Security with the responsibility ya kuolelia security yetu nara ndene si nara ntura ya Ntumiiri na the entire Gembe region nonto kwina challenge you. I know that no ringere Professor Kindiki thimo nonto bage kukeukia mheshimiwa George Kaliunga na ntobarabonde bakuite ndene ya region yu ya Gembe nikenda helicopter ira ikuliunga nara Baringo ira ikuliunga West Pokot nara ikurathirira insecurity nara insecurity iri thai ni Meru County Gembe region nara Ntumiiri Gembe South na kinya Gembe Central mama Ngabana na kinya itwethirite twesukuma wane antoba tharakanithi ntore keago mitungu itokoromba waziri wa internal security kana Minister for Interior waziri Kindiki who is a very close friend of yours ayukieka action nikenda security nonto maendeleo ya mama okugeria kubwithia maendeleo yao kwenda kuimplement every day in Meru County yatemenya kushika boya tuena insecurity. So security is a very important component ya development na itobatire kumiolelia of which you are doing at your level best nende nito kwenda ya enforced ni the people who are in charge muno ba national security. Kathuri Murungi na ituibu can discuss in terms of security ya Meru County in the Senate. Kanani atia te kuwa na kwa oversight Meru County na nguge ya oversight mama wengwa nuoko any self oversighting na Meru County Assembly they are there
nende kathuri na arite ngui yawe muno ya gututhetera tuone mbeca, ya gututhetera tuone security, ya gututhetera tuone revenue allocation ikwana no ntumbeca cia Meru County ni ikaritwe watchman wa Meru owetwa mama Kawira Mwangaza our governor. Mwathani na atharime ya Meru na atharime Kenya. Asante mama for the opportunity. Thank you Deputy Governor. Na nkirikiria issue ya insecurity ndikuigwa ura gwakara na ndaigwa tuguta mheshimiwa. I immediately called Professor Kindiki na ajukia thimu bale in certain operations na araba gukari ndamumenyithia tuguta former MCA na ndamwire hesabu antu bara tutete in 1 week ndamutariria bonthe na promise atithiria antu kuithatu atireja wengwa kenda twina mano amenye ore mba gututethia amwe na kwithu itwaro mbere rais atutetheria. So I also want to thank him no tuna promise akeja na mbera arengeja inya ruju nuraba kethwa be na ale kwa pastor bara bangi nabo bakuita bao ambere no akethwa ari na ndikia tumia tiumba kuija ruju kou mbere ntukuithatu akeja kenda tumba kwa address issue mwathani agatumbanira na itwije with prayers and then with a lot of sacrifice na kuromba urungu agatwigirwa kiao nkithiria kenda tumba kwathukana itugere next round para tukethwa twina bo kenda bamenyithwa ni obisi cietu tukethwa twina microfinance tukethwa twina saga ya lika tukethwa twina revenue tukethwa twina MYS na tukethwa twina MCIDC kenda batumenyithia uria mbeca ciao na cigwita nontu they are part of us kouna ndibo tukethwa twina bo mbere twitaki other department ili turomba kwali the 4 remaining departments tukamba kuthikira baba nontu nabo bena mungana jo munene jo mbeca bagutimira ina wa counties kitu arugurire suggestion box kana mantu jara tumba kutha twikurukaira na kireja maingi jara tuonete jamwe tugatega tukona bitina jange tugatega tukona ni kizingizio tu jamwe tugatega. But however I have one concern about this. It goes like this. Hello Her Excellency, I'm an enforcement officer working in Meru County Municipality. It lives to express and explain the issue, challenges we are facing as an enforcement officer, but in your regime, so far so good. Previously, we had experienced a lot of problems concerning our allowances. We have been doing great things in this town, but all in all, it is in vain. We never get or we are not paid allowances. And I am 100% sure our money has been stolen. Dear Governor Excellency, we request you to address the issue because our matter is worsening. E.g., a good example, our matter is worsening. A good example is in Mount Kenya Run 2023. Still, our money was stolen. We have suffered a lot, Her Excellency. We have a lot of problems. Please address our issue soonest possible. The department concerned and to enforcement to wait Mount Kenya Run na raba kaletie iba bechero chionde gutige ntubona bokire Mungu amona gutinda mpionera na riwenereria kwa the person in charge omenyoro gacokeria na baitha mbeca na tibwega mwana gwita kurunga makieni ne atinda au ketha kwiwa kurumwa gantu no arega kurumwa na ndito kuromba na kinyani nkuria gitengo kiu marum kimenyora gigashughulikira ana betu barabarikire Mount Kenya Run. And on top of this, the Mount Kenya Run, Madam Monica, tugishamania kaire kedra ne MC what? MCIDC in charge na Mount Kenya Run. We want then again to be very accountable. Ituogere mono twathithina lakini tutamenya mbeca iria tuonere bwega ningana twina cia accountine ina cietere ka bandu twina cio. So as you prepare to come the next press briefing, we want you to account to us each and every coin that we raised in Mount Kenya Run 2023. What are the balances? How we use the money? What is in store? Have we given any aid to people or not? Kwa unande the department kana gitengo kiu concerned Bwana Kiambi
kimenyeke kenda kija gitwira gikibesha ndaka cia ciutinda cirungi na green iu ingi nacio cietire na God bless you turungameni twinde kenda tumba. Tunataka kumshukuru Mungu. Asanti sana wanahabari, na tukashemania kaire kama kawa ili tuweze kuelimisha watu wetu. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we give all the glory to you. Thank you for being there for us. Thank you for the wonderful briefing, our Heavenly Father. Thank you for giving us an opportunity to serve and to do the duties that you have given and mandated at our hands. We give all the glory to you. Tunakubariki Mungu because of our county. We pray, my Father, for our people that are suffering, the people, my Father, that are mourning today. We pray for peace in their families. Asante mfalme wa wafalme, tunapoenda kupungukana Mungu wangu, tunaomba uwe pamoja na sisi, tembea na sisi, bariki kaunti yetu, tuinue Mungu, tuongezee fedha maana zinatoka kwako ili mtoto wa Meru aweze kufurahia. Our mantra is making Meru happy, and we commit our entire county before thee, that you bless us abundantly, Jehovah King of Kings. We give all the glory to you, and it is in Jesus' mighty name we pray and give thanks. Amen. God bless you. Shalom. Amen. Kama kawa kasaindera na kintu kingi kariu.